Malole soifua talafalava o talafo le radio Samoa le nei asparele. O tala le malienga mo le tau fia o whitawinga i tonu o kasa ua whaalongoina le tōtele, ua afuai whainua inga ma le fia i tonu o kasa whapefo i ma Israelu. E ui i maputianga sa whiangai ma o loo whiangai pia malatou. Na fola le presidente o Amerika ua tau nuu le au negotiators po i lātou sa whaataranoina le mata upu i se whaai unga ua māriria iai le asona nafi i talanoangai ai kupito. O le fuafuanga lai au fia i whaasa o loto mō mua pāngo tā o taua, o lo tau fia pia le Hamas pāngo tā Israelu, a tōma le avesea mai o vai ngā awa Israelu i se tūlanga ua māriria iai. Pai mai nisi sui mai le atunu o kataolo o au fia i whetuna inga nei, o le marienga ua au tasi iai, o le a whaamuta i noa ma le taua, whaasa o loto pāngo tā, ma whaao o atua i noa ma le pesosoani i to tonu o Gaza. Tā ua le CNN o lo iai pēr na isi ma tā upu e reo ta oto le rei mō le temi nei, e au fiaire rumana i o Gaza ma lona pule aina. O le Pelenise o Wales, Prince William, o le a awai le whonotanga e whaatatau i le tau le COP30 Climate Summit e tarimano ai Brazil i le Masina Fou. Na awai whaatasi Prince William ma le tupo Pertania o Salesa i se sauninga na whaia a o lumana iai lea whonotanga. Whamatara le ai ngā tupu le awai o Prince William i le whonotanga lea o se la asanga i leanga i luma e whaatino se matawha i tā ua e whaatatau i le tau. O le tupo Pertania masani nama na awai lea whonotanga i tausanga taitasi ma waia tā ua e te le se taimi o rona o langa ua whaalu i le tau mawhai e lapa tai tangata e whaatatau i whaamata ue ono whea ngai matangata ona o suinga o le tau. I Lucia, o le presidente o le atunu o Vladimir Putin, wanga i atu nei mo sana malanga whaale malo i Tajikistan, e whai aini whonotanga ma taitai o lea whae tu sa avea mo mawaenga o le Soviet Union. O whewhata wa inga ma isi so tanga ma atunu uia i le o ngā tono le atu Asia, wa whata te leina le tāua mo Lucia, ai maise le tele o sa wa whaia whaasanga ia i la tau ma ngai o inga wha military i Ukraine. E tele la whonotanga le awhai a Putin, ma sui mai ia atunu, ma le awhai a fwoi ma se whonotanga e awa ia tuaita i tai o Armenia, Azerbaijan, ma Belarus e tala noa ai se so tanga whapaanga ma isi atunu usai ei mua o Soviet nations. O le vai aso nei, wo fitu se fulutolu waita usanga o le soifua Putin, ma e tolu aso lana whai ngā malanga lea i le o ngā tatonu o le atu Asia. E whaitau miliona tangata i Australia o lo whaatalitali ma mata i tua lātou telefoni i le teimi e tau nua nei se text, po se whaaringa fōi mai le ATO po le ofisa o la ponga le atunu, e whaatatau i le whaititia o lātou ai tā lafu o piria onga po le student debt. Ua mafua le tūlanga o le wholafolanga sa whaia le whainga malo o iei nei, a whaia tūtura i mai le palota o le a whaititia i le 20% le ai tā lafu o le tangata onga Australia. O le vasa nei la ua whaeroa i tangata po o a whea tonu le teime te tawai o na maua sea wha maoninga e whaeroa atu e le ATO. O se matua i whisosoa ni tele le nei ma se wha mama a venga mo tamaitia onga Australia i le whaetiti o tupe toe tatongi whaataita inga a whai o se ai tālafu le tamaitia onga po le student debt e luasfu fitu a whiono se lau a fua i le 20% e ave ese le ai tālafu pe amare rima a whi se lau luasefulu o le a ave sea. Whai maire toa tele e whaafetaia na malo i le nei whaamama venga. Ma le tala mulmuli mai Samoa wa lipatia le Radio New Zealand Pacific i le vasa nei, le mata upo e whaatatau i taui po le compensation mo community na a fia i le ngoto le waa a le Navia New Zealand, le HMNCRS Manawanui, le ua atoa na ita tausanga talo na tura i mai lea whaalawlawe i ngā taifale o le moto upolu. Whairoi le ripoti se whaamtaranga mene malo Samoa o ta wai, o le a whaamaonia le tau i lea pe a mai a pasia le talo le tupe le atunu. Na fola e New Zealand ua mai ono la tūtari atu i le talo sanga Samoa e whaatatau i le nei whaalawlawe ma ua tu ina i eire peimeni e 1 miliona New Zealand e te tusa lea ma le lata i le 10 miliona tala Samoa e tau iai community i le tu malo sa fata sa a fiasi o manga maloto i fale i le fale tonu le waa.
Ua whaeloa le Radio New Zealand, ua whaeloa le ofisa siri o le mtanga renga o whea ngai ma le mta upi Samoa, fui tupa i mausi manu, o le isi si tepo so o ai, o le toe whailoa i ma le community, ma o loo fuafua sea whailoa inga i le o ngā tonu le māsina nei, o na fia awa iei fo i masui mai le Navy a New Zealand. Na whaeloa fo i fui, i le alava li poti o loo ngā rurue pēr le mālo ma New Zealand, mo le wha mautuina o nisi feso soani tau tupe. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo yaso, e ia manuia tele le whaeunga le yaso, whaasoi fwoi. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le yaso. O se tala fia le nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le company o le City Car fua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band, e ho foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe sota imai ulungia, Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe ai manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car done and said. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo i lātou es fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Alofa i la Samoa, Matalasi. O aolelea, fa solo. La foia o na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe wha ape whea na ngalo atu oea ita Samoa o le penina o le vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai Lo fai la Samoa Matalasi Tangi mai se matangi E momoli atu ai Lo fai la Samoa Matalasi Le afi pe asa vali Lona la lele ma falling ai filanu
fea na ngalo atu olo wingoa Samoa ole penina oe ole vasaloa Tangi mai se matangi se momoli atu ai Lo ua fai la Samoa batalasi E a talofa lava angi mai se matangi se momoli atu ai o walofa mo o e Samoa le atu no pele. Ele nei fo ia fiafi o le aso Fareile. Ua tawalunga i ai tiu te mawhaiva lo Filima o Samoa. Ele aso se fulu le nei o ke topa lua afe lua sifulu malima. Sa ufa la leile tua. I loa lofa ma lo wanga le lei. Ia, o muri tai pea i le atunu. Ia maisei ma ua nei o auna whaatau waa. Ia ma le tautua masani ele si ufoga o Samoa, le radio Samoa. Sifulu lima i vatolu a mo i Aukilani. Tawalunga atu ai fo i male au nanga male tautua a le tofa ia whongabua. Ia, po le ftalenga fo ia se manu Francis Ioane. E le nei fo i vai aso ato la alu e malo lo le lei. Ma mama nei le adu sa o le lato fale. Va fetai alo le tautua tunu i lau talenga whongabua. Ia, whaamwimboa le molo malosi mwhai on toi taliu mai i le mai asfau. Ia, ma whaau le au ranga ma le tautua e pei o na masani ai. Lei ato o sa vea le ulua i alii. Se yuli pesta tama langi Al Harrington tu maruvao la vea. Tato mafuta foi mo tau le tawalunga o ngā ruenga matiute. Ia ma le ngā Gagaifo Faiva o Samoa i le neiva yaso atoa. Wa mafuta mai ia le fionga le li satini o le ali malu o le malo. A wale tato por kalambe le sunga ya tu manuvao. Sergeant tu manuvao, Siki Asu. Ia, wa fo le fa popongo le tato por kalambe masari ai. Ias Fareile o vai yaso taitasi. O e ma le tulafono. O hau fo i ma le tulafono. Le tulafono na foi e pui mai iles tangata, iles tangata. Le nala, o leo o mafuta mai ei, ia le fionga le li isatini, whatalofa tuai ma le nganga whaaralo, le avatele, ma lo le soifua manuia fio mai e le tapol kalambe. O le si whapoponga o e ma le tulafono e le ngā Gagaifo Faiva o Samoa, i le ne Ias Fareile. Whatalofa te fo i ma whawhero ia te lau whia ngolo tūlu fōna nei tū lau lai whiawhiwha pia fo ia le tātou wali whasala lau nei ia we fōna nei tū lai whawhelo e toile lo le tātou utinu ona pa ia le tū so la pasa whata whaitau langa ta mamti nā māti tua ia mai se fo ia tātou pa anga māsani o le tātou porkalame o imara tū la fōna ia sfari te tas e le ngata le tātou wala leo ia mai se fo upenga ta whai langi malo le folau malo le tautua ia malo fo i le tau atai ia leo fo fai u fo i le neva yaso fe au mga luenga sa fianga ia e lo ia fo inisio lo fa wau pe nga luenga ia se o fo i le weekend lo nga lu pe ia fa fe le atu ne tu la le fefi malo fa tai le tau atai fo i le lava yaso wa mai atu ia futia fo i tulanga sai ai ia le o nanga le tautua i lau sunga le li satini. Ia, nā mai le nā vai aso a wafo i le whawhita uli mani i tau sa whia ngai malau sunga le li malo le malo. Tai ta vea mo le fsile ni tūla le whiawhi i au le vai aso le nei. Ia, le ia se ngama le telo vai aso sa vei tono ngā luenga le pisi. Whaisi pisi o le mtanga luenga la vai e le telo nisi o tātou whawhita uli o nisi fo soli ngā tūla fono. Ia, mese fo i o ngā luenga wha au popo le mtanga luenga leo. Ia, o le neiva iaso la vai tilo wa whaisi to o telo i lato fo i maule soifua. Vai whaisi to o telo i lato o loa whaina i nisi o whao ngā lima matu ia. Ia, o iei fo i nisi o lato o loo whaatuputupula ia pēr, ia le mau volunga o vaenga wo, ia lato so ngā tū la fono. Tele ia susu e ngā ma vaenga o loo tilo e limatanga luenga i nisi so ngā tū la fono i le vai aso le nei, mana vai aso nse i mai atu nei. O le si vaenga o vai lava ui o le soifua mau le tele o nisi fo i o lato misi po le loe rainga mea na no iai le koi fo i mai
maua lātou tino maliu ini a le maua le paka, i o maua i sami, e se le whai halasi i whapole ina fo i lelo le mātou tilo i ai. Ia ai le umai fo i anga runga masan? Nā dilo. Whai nei funu tanga le vai, e sole nei ono le lo mātou i le tātou tino i tālonga fo i lelo le liki lea o lo o fōtua i mai le vai e sa fōla sa sumaliwa. Ia, mana tua voila. E olo e mo ia la kapi ai fai lo le liki sa ve ma fa fonga le tonu Monde. pe ka alo i pere ka ngia pe ta alo i Samoa po Oscar ia po ngi ia e fai ar sa vali fu le parade le tere na fai le au mata ma la ta po ia o nei la le na fai wina ni se fu ngai nei tam fai ki liva ku se fe se fe au mo le sa ngole mu le tonu a tātou tā pena atu mō le tāmirisanga lea. E pei a rau hiki dok se me o le Faiva i aso le tāmirisanga lea. Pe o batu fo i le vau New Zealand ia o tonga me Samoa a ia pe lau le sile vaenga o faisi pisi e ia mtanga luengan mātola pe pita lau o le Pasifika. Tamu fai lea sa ili nisi o wala e ngā lue wha atasi e ma lea tunu. Ina ia whai titi e nisi o wha whita au li taimi e sawe. Mālamu wha taitau o tele. Wa e pa ia le tulanga o le malanga mai o le tātou au le fetu Samoa ia ma le toa Samoa le fetu Samoa ia le au le na liki ata mai tai o le tātou atunu ia ma le tātou toa Samoa tātou te mita pe a toe tō manatu ma toe tepa i tua i le lua afe lua sfuma le lua i le World Cup le se ma vai atu nei ia mai se la le o tātou ta pena mo le World Cup le ipo le lulangi o le lakapi liki e whai le tausanga fau i Ausetalia. Ia, au te lo foi o le atumu ai leo, e mai ei foi manisi o Pacific Wardens, so sori le ngā ruenga leo. E le ngatala le fan day le, e whai le aso sfuma le wha, i le Mount Albert Rugby League. Ia, e maise foi le aso le tālonga lea. Ia, au te lo foi. O le mata i tū foi e leo. Ia, a mese fo i isi Pacific Wardens mai i tamaki makaura o le anga i atu iau. Te lo fo i pe mose to whao i mātou. O si mātou lava fo i whao Pacific Wardens. So ani i leo. Tau whawhile mua i fo i ia ma te tu ina saunga le mua tātou tangata i le la baso. O le vaenga tau o le amo le sire fia le atu nunu se vea. Ele o ia i se vaenga o lo whaasaina i ele malo po mtanga luenga leo le atunu. Mai le whaatino ia vaenga wa fo ili tapo ia ma le fia fo i lele i tātou talo. Pa wale o le vaenga o le eva to le tu o lalo mtanga luenga leo. Ia whaia ma le saunga le mu. Whaia ma le saunga le mu. Whai fia o langa le sile ati vaenga o tite le mtanga luenga mai tausanga ua mawai. O i le whaali e tulol whaafonga le whaali e mika o leis. O i e whaali e fia fusu o leis. O i e saulisi e Faiva e vailanga o ngā. O i fo i e tele na i vaenga whaao pop o i ta vale le te tauna whaia. Wa soli e le tula whono. Vaenga lai e le lama tamu whanitanga luenga leo sirisila te toa i le taimire nei le la amata i le tamirisanga. Ona e le whanau noanga fui le whai pela vainga i o fan daisy e whai a o ai na tiri atunu mtanga luenga le loma le malo o le sefe po le pulenga fui au kilani o le sefe e iai vaenga o le tūla whono e ono tau fia i nei vaenga ma nei wharaputonga ma le tue whai o lo na wingala e o mai o kako e iai le ki marikakala o le vaenga le sa vea a le leina tātou tam fai fuile le tātou te fia whaatasi, makaku folo i vaenga o le tūla whono, fai ngō fia na te tala wanoa ia o le whautuanga lava ia, i le tātou tunu. Lava lau tāpenanga mo kako parades ia, lava lau tāpenanga mo tātou fan days ia, a le vaenga pito silin tāua, ia alu lava ma e folo i lunga o kako lenga o le tūla whono. Ina ne i se vaenga i ono mawailu kam whai ai ke ulo ka koe ulmtanga luenga leo. Ai pito sili le na te ula vea i se tasi ma lamati e le soifua ma le saunga limu. Ole mea ta ua ole mea le fia i le tūlanga amana ia ma le alo ia i le tūla pano. Ia mana tua fo i lea la maso lau sunga le li satini. Ole ai ei ta maiti. Saole. Ia le tūpao tinama ta maitai. Ia. O se tūlanga ma ale le mole kafiki fo le
Mimi Tapali. Ai tu la I me ye ma la ve ai. Tama ti le la vaso. A hoi fia le. Yeah. Le meta ule. Sa o le o man tu vo isa via. Le ta o fa Peritania, this is a family event. Yes. Yes. O le fala o le fan day le ta pena tu ye. E fai mo a inga ina ia fia ai. Ai le la ko le si o ingo langa pusa. A wa pa me mo a le ke wa fa o di mai si o fan day me ke wa ko so le se langa ma ro ila. E se ta o le va inga le. Ta lava ta pena ye lo tatou ainga le lava so ia ma fa on hava no le le lo mo tatou te fia e pat ai fo ia lo ma fa na wala tu yo e fel tala le si lo metu fa bring your best meal around ma le si foi me o su style tu la follow a fa sino atu o e le fa sino wala o ia lo ia slow down lo ta va la tu mu ngata saba valley the foot traffic will be huge ya taula o le mer ta valley. Ja, e pei o se a upenga pe a fai te leu su stai mo fai whaale ka vea ane e stangata. Ja, o le si vanga pito si rintau e vanga fan days. E ke fo woso si fai sama fan day. E iai vaenga e te tau na whaamali e ina. Ai le I fai a sau fufuanga e fai se fufuanga whaapea. O le wingola whamtalanga. E te tau na longo I a Auckland Transport, fe malanga inga Aukilani, longo le pulenga au kilangi o ila to umane health and safety o ke le nga luenga tau na fai family ioi o leo fui mu ele mfailanga o sa fai sa fente ile o tarapo fe ya uma se uia o wala ia awai e mafai ona tapunia fala ia porpotonga ia pe a fai ele ia se fa tangana ia ese la le taua o le ufal fente na se sumalfa a iso ma fo fai sau fu fanga va pia te tawa na longo mo le Auckland City Council ia manisi fo e family o tu la fono e te tawa na family ina ai le fai se fu fanga o ta ia I le aso le fan day le na fai le aso fu mal fa e pa u le aso lua o le vai aso le he dau de fanga ruenga di ia ona tatu po toile na o le nofoanga o Mount Albert Rugby League Club, Western Springs Road in Morningside. Ja, o le tauli tu la lutaba tu yelo yese taimi o le peia o le uli le taimi ala to e fa motu want to is taimi. Ja. I nisi vaenga te manatu taulu fa manatu pe le tunu. Ja, fai si telo tatou scooters vo I pa urua la vevea. Le nei vai aso la kilo iai o la uia la vai le nei vai aso ia o mangu o le sile fa fita o le sa tu puito no o kilani la vi mani sila ke lo ka ko kama iskutais po ka kama fo ia e pengi wila pa ruale le ke ku wai ia failasto tele la tona la vea sa fe wai o fautuanga la vai siaki fa le lei o le lei ia to tonga ma le lei fo I pa o maka ofi o ngai kama I wila ia to tele fa ngaina fa si fa tupu la ia o le fala fa saina fa ia si sawa le o ia o fala fa saina le o va ia tonu la vai o kilani mani sila ia o le tele o ta vale o ta fi am tanga luenga leo ia o lo ia il fala fa saina o lo ia tupe o lo iai ia makako la au malosi po po tato weapons fo I nisi o au pinga o lo whaongai ne tangata e ke fiu e ke whai mai mkanga luenga leo e ke le o sela ai ma wako I ngai o kama I pepa I la fo I ke le la iai e malatupe ia e mau ki ngoa ele mwhene alo fia lea vaenga o whaisi tele fo I o sa whai inga mtanga luenga leo niva yaso sa whai ia search warrant am tanga luenga leo vai aso nei tele o mata upo mamafuanga na lai o na whai o sa whai ngai mtanga luenga leo ma wai fo ila au malos ma wai fo ala au whasaina ma wai manisi o luanga ui e sere ta u o vaenga lea a wana I eiso masalo salo ma so manatu ele maua oi te lo whaafonga le tunu o le kaimi e sa o sisu nga fai sisu nga mtanga luenga leo e ke ngofongofa ilo la omalo maoka ililo yo mangaku o le la o aku ilo se vanga sa ka fu le
Aki ka ua ku ya o inisio fufu anga mtanga luenga leo. Ai a mau fu le mtanga luenga kakanga i o fafufu. Ai ese le tā ua o le vaenga le sa vea onolo o a whaina i le tele o ainga sio tātou utunu. Pe ia na tātou tala noi nisi a tātou porkalame. O lenga whai o sfa inga mtanga luenga leo. Iai loa i lalo le mtanga luenga leo le pule ma le malosi wha le tū la whunu. E ta lepe ina i lalo whai tito ape aleka la masu engi ai lunga lo laua mo lo mauta. E sa ili ai nisi o vaenga o lo mana o mia e mtanga luenga leo e wha mao ni ai. Soli tū la whunu leo e wha tino ina. O le whautuanga la i tātou ainga walanga lisi ne mero lo vai. Kena la o malosi e leo lista la ina. Alo i te tonu o laua ma maota o le tele o tātou ainga o lo whai uso inga mtanga luenga leo. O te tauna e fsiringia lau whana. Ya, o te tau whanu fsiringia e tinar kama furti ngā po whea mai le la o malosi lea. Pe a whaile. E le eiso la i singi. E te tauna e umia e se la o malosi. O te tau whanu fsiringia le whanau. Po nisi o lo ainga o lo tonu nofo fatas. O whea mai e kupe ke kele i awak. O whea mai e reka awale fōule o awak. E te tau wauna e fsiringia. A tono e le taimi e ke fsiria. Ko whea mai e ango maro le amala. Tala noa le mu e mwha mauti noa le lei. E le oni vaenga i e na maua mai ni soni ngā tūla whonu. Awai e le lei alo ki kia ka awale fōule li sia sa le loku. Ai ki kia kule ka le sia li sia so e le koe wakus ka awale fōu au fisu e la wolo ka koi mois. Os whai ngā mtanga luenga leo. Whai si tele o tātou whalau whasaina. Ma wala matia e whi marasoi fua. Ola mātou tiro lau e ua tele na a fia i ma li ima tamai tai tala vau. I du whalau whasaina. A mesera pat whalau whasaina leo le marijuana ma le aisa. Ia o leo lo o whai nisio susu e ngā mtanga luenga leo i nisio whale sa o sfaia. Ia leo lo maua le whalau whasaina le teimini. Man kua fui sawe. Maua le whalau whasaina. Maua makupe. Maua mala au malosi maa upenga le tauna iai. Kula whongolo e on wharpui li si meso. E se la le tā ua le vanga. O mea sa e ngā lue, sa si sina ilo wafur ke lo kai me ke ngā lue, e iai lo se tali tonu ngā, la kiki on mga ngā lue ngā le lo, ma le mā lo, sa iai se vaenga sa wha ngā ina ni tupe ngā o i e whai ere vaenga lea. Ave umal mta ngā lue ngā le lo, vaenga i e lalo le tūla whanu. E se re tā ua le vaenga lea. O lo o whatuputupula i e pēle, pura le soifua. La ia mal fa no e lo misi ka ko por kala mesa vea e fa mal lua tu le tu ngi ki fa pese de mai so le por ka ile mata e te tau ona fa ona batu pese fa tu anga tato mata pule o lo va ia pe mal fa no le to telo ila to ma le soifua ile pule le soifua ya o le upumuni sa vea ele kasi si awala o lo pule i tanga te o la to soifua maenga mo mua o fuala au e o la Panadol le savea a o longa kele le fuala au e ngua e mai fuala o fatu la fonoina e le avano fo le overdose o mai fuala au ni tata o pule so fu lua ia o whaongaina nisi o mai whaongaina nisi o vaenga e pule le la so fu nisi o lo whaongaina la penga malosi la o malosi ma penga mtautia e pule lo lato se fu ni si fu lato lo lato fa aina ke si o ka vale o la o fautuanga fa mo mole fa yete si la fia se tasi lo a fia ile vainga le o tona sa ilis fesoni lua fa yete si la fia o amakanga la makia e sa ngole mu o e malu ainga ile nga yo inga le tom fa fertanga telefai o kongo e se malfale masa ilis fesoni mo o e malu ainga mai se lo a fia o ilo tilo i sa ve mal fa fonga la tunu wa le fa kula fonga ina tau sango ila to o fa ia le vainga le pule le soifua o le mato fo tiro tele la to no pule le soifua ia o mauna la to fa tatia le vainga pe ionisi o tusinga e ta o to la to vainga o le sika ngaka ia o la vainga wa tete ai mal to lua vala i mal fanau wala ia sisi na ngona ho le to tiro mo to ti batale penga e fai sisi awala ia o le pule la vai le wa i la to fatuanga e mo le so son tave ma dire mo le so son ile ngati tono mtanga lunga leo ai lo mo le so son nisio ma o mtanga lunga fala tonga netu
ele o sod kula fongo vaenga le lo pule lo lava soifua ai o se vaenga le tau na tupu peita yani o le soli kula fongo pe a e fosia liskangaka pe ke fa sofia listangata fa o so liskangaka e fai le vele be fa fefe listangata e pule lo soifua e se le tau o vaenga le sile le tunu i ke o fa pia o ile la warula fa fefe ndi ai le tangata lava yo lo ia fatu puina le vaenga le mafia le vaenga o pula le soifua pe tam fe pula le soifua ele o se so tu la fono peita o ele e ke so sangi le fainga o vaenga le ma e fa sofia fa fefe pola ala fautu o ina tangata le e iai vaenga o tu la fono e ono sai tia e mamolia i lo fai nga yo inga fa pe e se le tau o vaenga le ona to tonu o lo i le vaenga foi fa pe tani le bullying o le fasi ma fa fefe ma sa waina e isi kamaki o le fa no kupu i farfenga ruinga tupu i farfenga ruinga va i vaenga e o foi to tonu ainga o lo tupu le fa fita unilea o no wale la vai le isi kakati ia ti ngā o ia i lato hu le ngata i upu fai a o sa wanga o fai e ni sio lato ai nga po o fu meistanga te i lato e se la le taua lo tala no is e winga de vainga le pe a fai o lo a fia i o i malo ainga po nisi te sila fia malo o le si vainga le i fai si tele o tato misa fu i e farka le fo o sauru sama le fai asa ma ku le malolo o le o sauru sama o le si le taimi o tau sanga e fai asi to telo la tau e o e ta fa o i farkalapu lua o social masani fo ie tolu o su ena se lengi po ala vanisi o vainga maftanga ainga o lo va ia lava le vivesi fo le la tau e ma se lava la tau lo fa swa va o le fautuanga lava ia a fai o e lea e ke kaikainga ma o e lea na e faia ia le event lea o lo fautuanga tauna e faia se ngā luenga ne e pui e le lau te le wai ono a whaina i oe i le tulafono o le eva ai a mise lava whanau talabusa vea o ngā role skamakiki a makalonga lui kanga kai kongo le wharkalapu e ia le skangakalanga ke a mga ianga mi o lo ngā ia mai ono o i se vaenga ia whaina. Tele ia nisio le atunu ua maule soifua. Tele nisio le atunu ua maua. Ia, kua lea o ngā se whi aru kei miri ngei tulu whafonga le atunu umalangana o whaongaina. O le pupula. Ia, o le upumoni. O nisio le atu o le mwhenkoe sa vali o lea o ngā i o le atu paralyze. Ai se a. O no nisio misa o lo tupu i tono o tato wharkalapu. Manatua. Nisio tu la fono. E ka kauanga iei de ngō tangata leo lo o duty manager i le pōle i le wharkalapu. I lungo lea. Lungo tato wharkalapu i atua se singali i matamaita e mtanga luengalo leo. Aolo ku mai. O e fo ina lea. O e le iei umaa le pūle marwa inga atua al wharkalapu le lea po o lo nauinga o lau matafa ioi i e saunga le mū tangata umolo tafa whau i la tō wharkalapu i lea po. I amu i la tō wholo e tafa whau. Kaunga ko fa kiki tau tato o ma ame si tangata fu ile o lo o ile kama Faiva ke va ia o tau fu ile taimi la ta ma fa ina ile ava ia malisimia aka ma fala ava ingu pela ava i la lau au ke kango fu i fango ai se ro wal me nga ku ia ti o nga ti o ke wa pa fang ku mu ro ti o nga e se ta o va nga le o la ia nga kanga kali o nga ke fa kong wala nga au ingu le o o le sile me o lo tupu i vesinga ia me se lava fu ile va o li imata mai ta tau pena i lewa whatawhata i taimi e whai e tātou tā whaonga. Ai loa kulo a makan pule visi waka unga e tu wana no whanga. Le si lewa inga tele mta ngaluenga tele mta ngaluenga leo leo. O le ole e hasi i whale kalapu. O le ole e hasi no whanga o lo whai e i pāti e wha amautino. Le saunga le mua i lato o lo i lete. Ia, nena. Ai, o le si vaenga na o meo tula fono lava i tonu o whale kalapu. Ia, o le tangata e whaile mawhau e lua tua e loa inu ma le mawhau whau. Saali. Ma wa ai fo i le wā ma isi tangata. Au isi, e ona nā loa, o i nā loa pe i whalongo tua i pe ua wau, ma loa ti a ale tino. Ai sola ai fo i ma le mawhau whau ngale nei, the common sense.
o over inu. It impairs your decision making. Yeah, saolele. Yo. La na. Mai. Le me fango fira. Ai le wa como sau kengi. Le se me era ko fa malo si la usi il ko luoles. Vai se pou. Yo. Vai se pou agora que e fosse uma lua fora. Vai não for assim, não uma wosi. Não é wosi va peni. Ai ale na. Ya ga sa fali la ele lungo se kengi o fa ele que fa mo kula o PC essa o que gasta si. Ia vai ver logo que eu só não vai que não vê. Olha se vai. É lá que for também tá aí. Po le li e lo ofisiva se fa mo mole. A word for see maso. Koi foi singa. Koi foi singa. Sa o li a. Koi fai le se maro longa fom ka mafa. O le si le vai nga sa vea. Ono to tele la to lo avea winga ia ma vai nga wa afi e farkalap. La foi ka fai i la to foi ona ia farkalap di sa ngole mo la tele. Ia fa le ko. Ka ko e kai me de usta ye. E mana tu fo. Ia la tau leo na ina wharkalapu nei ma i la tau leo ina ia wharkalapu nei. Le aia te tau i lalo le tū la whonu. Kuli e whafole skangaka. Nga tonu. A whai loe whai e ke whiu e kuri whafole e. Au ki unga ia mai lalo le whaskepu. Ai vidim ka ngā lue ngā leo aku e se mai whafu. E se le tau o rwaenga lea. E le si makai ka ua kuse au kia waku ala ako mai lalo e skula ki. Whaksale whabrabore au kam o ko ingol mako hainga. Ave mai se ua opa kere ka me valeane. O le to ina le to ainga e lunga i. Ia o whatu ia maria ia. Ko e amai whale lalo sko inga e ole a ko mai ngā ki. Ola vea e tisi o tau ia ba fia le tū la whonga. O le si vaenga o tātou soro te te ere lo whaia. Whai si tele o tātou soro te ere lo tupu te mina nei sa vea. Mai o lo to tele fo lea tunu o lo iai soro te te ere nei. Mana tua manino i o tū la whono. Moro si le fia o lea tunu. E iai laua ia te tau. E whaali ai o manatu. Whaali ai o ngona. Whai ai lo soro ki ke ai whaia i de file mu. E se ka ua vaenga lea. Ona lo whai si to te lo la tau o lo loka mtanga luenga leo. Ona ua le usta ia. O le vai asoro nei. Le sa i ni si o ka peneta le sa o iskanga ka soro ke e no mo fali. Mana tua. E le leia lo whai le awala. Ai le ai te tau i la tau i ona whanua ma fale nei la tau te vili na inu tanga luenga leo. Pe a whai ua e sopo ia le valia. Le lingaria. Wa e re kua o le no whanga whai kere. Ai alu le tono le whanua rea. O lona winga e te tau ona. Ioi, sa o le ia. E te tau ona e loa vaenga e te tau o lo whasa ina le tūla whunu le kaunga e whai lua. E a matalo ona vivesi pe pisa o sortike. A matalo ona batu se whatonunga mtanga luenga leo hoi le kanguku le alo ale ai. O le akapungi lo ai se a e whai male alo whai nisi o ainga. O lo whai se malo longa ai le wha peo le solo ke e aso nga malmalo atu lo wha whonga le tunu. O i nāpi no ta ua lai mangi ngar kula whongo e ma whai ona whai lau solo ke. Ai hui a whai a marifide mu whai ai listi i diskanga e se ta ua ona o le vai asara nei mara vai asa fau na tua atu fo i vai asi keno ka ko soro ke e lo whatine na te mire nei. O lau la whautuanga a whai o lo e iai i le vaenga i soro te ia. Vai mua po sa o lawa ia kaunga e whaunga. Maria. Ina ia pui ai i ke ua uma soro ke e o kanga ia soro ke e asa e mo tatou se la mori hi aso e ser ka ua vaenga le o le si vaenga pito si linta ue nem whenga anu soro ke e mingi iau penga. Ne ma fai nga e whero i masi o ngā la au soro ke. Po se ala, po le ala vase vaenga. E lolo ni tanga luenga leo i ini vaenga ia. Ia on whaatonu ina leo o ave ese peo a kwan kanga luenga leo ave ese mai vaenga ia. E ese la le tau o lo mana malama. Malo. E me tau o private property. Sale. E me tau public space. Ia, o mea na o le whaatanga wa. E ei le mata upo tau le public sociology o le mea le saulo tonga mo tangata lau tele. Ai whaia. Ina ia saunga le muis tangata ia te iai. Tato e fo i mea i le mele o wharakalapu. O wharakalapu. O tele wharakalapu le anga i Samoa. E pū lea fo i isi Samoa. Madira. Mai o wharakalapu nei. O pisi nisi mea. Saule. Na whaia fo i a tangata manei ta mali i.
ina ia maua le avanoa e anga ia tuai le tātou o tunu e tā whawhao ma ewa whaalonga le musika whengalengale a i maisi o wō ma whaamasani nisi aere whape te loa tue whaini o winga le anga ina ona tupu mali o le whaamlawe ka pungi le pisingisi a le pisingisi o le whawhanga i le a inga o le whainga luenga i ista ngata o le tātou o tunu le alale na tā ua tele le tue pa i le mea le anga whai ma le ava ma le whaaloalo i le pisi nisi a leo tamali i malea ainga. Ia, ewa tu fun malo i tamali o le tunu. O lo na ina tātou wharkalapu nei, whaftai fo i mo le sinisi te to e nisi o vaenga o le tū la fona, ma le tū savia. Wha mo e malo ainga malau pisingisi. Fa muni lau o ngai o faisi fa le mafufu ave fafu fa ye faisi mano longa se o mauritius o le sile vaenga e wa tele le tunu o la vea i fusuanga ma misa fa fafu o lo no winga a faile ki kilo ko makang faisi besi bidim tanga ngano le o le sivaenga te fitala no le fefil nei te tonu le to po mala e le vaenga le na bai nunga ro pinga te failangi le vai asra ni mesan se me nei e iai nisi o lea o le ato e aveile avea i al mtanga luenga o i al malo e koe su e o loku lai singi lea e fōninga mai ngā kokongi le au su e lai singi fo ile lei vaenga ia po le viti en sede po fere vaenga le na su i alato suenga kokongi ai a mai le lai singi ai le pasi suenga o lea lau whai Yesu suenga antanga luenga leo i whape fo ia le malo. Ia i lato e koe ongo e koe su e la koa. Ala ko suenga. E sele tau o le vaenga lea. Wala no tau o le vaenga lea. Ona e yelo tal tununga mai e te languna fo o lo a fia inisio le tunu. Ona to tele inisio le tunu no vala au mai. I inisio i lato sa fa sala lau i lungo o tato penga te whailangi. E kokongi le kupe ai maua mai le lai senge au noa ma le su e ina o lea o le su e. Mana tua o le sori kula a fongo le mene wa e whai. Lua a whai walanga o lo i aita maali i o lea tunu o lo lato whai a o ngā lai sini o la o whau tuanga i a whai ma le wha maoni ni ngā duenga. Vaenga mua mua. O le saunga le mua lau tele le u iau au e winga i le wha i le whaia lea wa onga i lunga o tātua. Road code, tūla whono la wala. Lua, o le saunga le mua ka ngaka le whaia la tua, ka ngaka le avika vale. Tolu, ia maala malama le i lunga, ma ia i loa fua kai mo kula whonga i whaonga indai. Awai wha ke le i o le sefi. A ele loa kula whonga, ai la vera ka vale le insua, o ki a koa le mea kako. Lua, a ele loa vaenga kula whonga, ai la vera tavale, ai mau wasi soifua. Ia, kere ropa la solango na iei le vaenga. Ia, o te rofai atu ame, o fai e ngisi o tamari o la tunu, ai na o se fautuanga, wakwa iu au kafa. Ia, fai a pea, wha malo i la tolo, fai a le ngā ruenga. Ta wote. Ioi, a le fautuanga. Fai mal fa mauni. O ki popole pe fai mai fise la kupe o fa ko mai fu la singi le ai. O wala mena le ni maua. E toi maua lo ntanga luenga fe malanga inge lungo la wala. Maua ntanga luenga le lo fai so suenga. E on ko so ila ka ko fam sino ngol banga le. Lua ko se ko o mai a to ka kingi ko fa yala ko suenga. E si fa ko la i. Ya o la bala i fa tuanga ia toi sila a fai we se sasi. Wa ngaka nga ai a failo la sasi va afie le lo se sasi bea o e fai malo si le fi bela na ta ole idiot ia wai e si sila i se bea ma fa funga na tunu a o nga maua e sen ko su en ka ilato ai mo ria yo ke le ia la it's a fraud or fraud am tuola a fai a te ua fa pe o ye se basini fa bitolo o tama ia le na leisene ai le o alu i te tolu fa mo ngalo ia ale land transport and my New Zealand driver's license all over the country ia ta tu la lo leisene ele o le stala ina ele o enter ina i tonu le system le tunu ato ia masalomia failo malsuso nga profela mai ai taole e o fa kasi ar vaenga le ma tato pepa vo i or ka ko warn of fitness le o faia
O tele yo ta vale sa matu tau fia le sta usanga e whaakua kurka vale siaku. E maka makekele mai ai o laile lele Warren Fitness. Ai su akurunga le system leo leo. Nga umale Warren Fitness i le koruma singa kalua. Ono no winga o le ua kusia ka ngaka ngei fast pepa. Ai pena e ta ua. O le ua ko kongo le system alimtanga alimtanga alimalo. Enta ye mai lo ai. O lo le leilea. O lo le stala po le fo le Warren Fitness. Ono no winga. Ya. E vave kong viki. E pupu vai. Ja, aber most van dit ingala. Le Warren Fitness le va son chetni. Ai mo le nei. O le alu i lungo me o waia fo le matua. Okay, o fo. Kwa le anga pa u fa pe. We. Ka fe. Le fa to fo le va so le ala le o sui ai pa uma. Ai va como kwa le anga ka o fi ringa. Ka i fa mala ma pepe mo. Io. A palo le ta vali. Mana tua Samoa. O le ta vale ia o le tangata whainga ruenga le lo ainga. A o le ta vale foi. E mga amia foi e ka vale le va aia whaale le yo ia a walo saunga le mu, mara saunga le mu o lo ainga. O le fautuanga la ia. A whai o ngā kearu kukongi lau kupe ai le whaia se wane le siakia. Ia. Ia e loa ma e si la fia. A le ku ua runga le sistema le mtanga ruenga a whimalanga inga le NCTA. Mau ki ngoa ua ilua inga le mea ngau luna winga e te lele avanoa e mawhai ngoa kwen mkanga nuenga leo a velo e whamsinonga e mantua fo ilasa me man whafonga le tru e iai le malo si anga whartu la fono le mtanga nuenga leo kusa penga whai ngere pe pola kwa vale e mau an mkanga nuenga leo pe a koe whale kongwele o se whirta avani pi e nga marka ko stika lang mu le lang pingi ioi mau lang mea maka mau ki ngoa cancel a koa le Warren Fitness nenga fai e koe avelo le VTNC e koe siaki whaale mer tatu tawa nem whaale i edvanga o na wingala ea a kongo i ero mga kufule nem whainga e alu ia te mea maua o mtanga luenga leo e se lale ta ua o le vaenga lea ai a whaifu kere o wherua i o ngai ke wherua i le iso lai senge o te tauna sa ili se lai senge e se le ta ua o le vaenga lea e le ngatai lau saunga le mu ai fa se fei nai de kupe alu le mar ko ngo ka ko pili ia po ka ku sala lua e ono toso el tava le mtanga luenga le ma lo va tai ta o tele ia o fautuanga a faingo fie e to watu yo au tafa e te talitonu isi taimi e tele ano ia ia matu ua ia usala e whaputu e la whapena. Ai tau mawhai, make the effort. O lesi fo i mea tau, ua le mwhai sau doanga, i lau whionga le di malo. O tangata i ngā lue malo. E mawhai fo i na tātou negotiate ma wala au iai. Whamatala i low situation, tu langa o tupe maua me whapena. O na whai i la ile se malienga ma se arrangement. E mawhai ai a at least o tongi se bea malwha. O le vaenga le whaangai na mtanga luenga le compliance. I se le tau o le vaenga le tala whata ta iwo i le vaenga muola tatu tala noi le sala muri. E tatu tala noi pepa o kako ka vali. Mau o le mtanga luenga leo o umale le skala, umale Warren Fitness o le ta vali. O vaenga tuwaisa iei, baku wala usala kokongi. Peita yani. O leo iei lea vanoa e vaku piala usala le mtanga luenga leo ia te oi. Ai tu waktu mana yaso pe masinga a koa. Ko ki alua masinga, pe rusu marvalu aso, e whaapea tuai. Waka kaunga Amerika vale whai le pepo le Warren Fitness. Whai mana le stala. Uma ona whaatinoina vaenga ia, i ko kongu aso ia. Au mai le sala. Ona whaale au ngā ina lea mtanga luenga leo lona winga, mama oi. O leo waku mkanga luenga leo ia te oe le whidiwhidinga. Whai lau sa, cancel lau sala. Pe awar whaia, ko kongi pe lau sala. O lona winga, e ese re tā awar vaenga leo iai lea vano umwhana tu watu mtanga luenga leo. Lua. Whai lau waku lau sala lea. Pe maua mai fo lau sala i tātou me po atale lunga lau wala. Ua le mawhainga kokongi. Maua mai le si tusi whapea mai e kokongi. Ua wakuain kokongi. O lau whautuanga i whaafonga lea tunu.
Ale mawhainga e peia o finga a koa ale sala le ke mekas. Peo ne ta ua te musola. Bili lor kerfong. Fa tala no le me ta upu. Fai se talo sanga. Pe mawhai ona tongi le sala lea. Pe luas fukala, pesi fukala le vais. Po le ala vale vaenga e mawhai ona o e se lua mani li yenga. Ma lea matanga luenga. Ora kele lau kaimi. Fakua e maua lea vanoa lea. Pe aho o le sala lea I tono tato whamsinonga. Wai lua loku se nukanga luenga e sau. Aluna whamsinonga. Ona e vili. Pe sau for peiko. E mawhai ona e vili. E tala no i wale lava le whaasua. Pe mawhai o ngā kongi. O lau la whautuanga. Maua lo lava ngola e te tauna e wha mauni. I le tungtungi ina o tātou sala. Ai lo le mai fo lava ngoa I koe sola. A wai ei le vaenga e ke lako e ke malanga I whafo. Ai koe koso whakakama ia umen mana vare le me ke mure kako se le tula I le whamsinonga. Ona o sala ua le titongia. E se le tā ua o le vaenga le a manatua. O maso la sa yele le nganga fu le ngale maua fa sala o le o ye inisi o vaenga me fa tai fo I matanga luenga le malo lo tu wa no le tata utunu pa wana me le karsanga ku ye kala ngua mai a wa yana nga ba ku sa ye tu cinema ba fa fia ye fa tunu nga kongi o le maua o se feso ta inga I mato ma oko o ye fa le ko a wo mana o mia le so so o ingala e mfani fitu na iei ele matanga luenga le whamsinunga ma oe le onga o lo onga sala e fes fitu na ai a fai la sa vea e maua le sala ai e kesi la fia ele o oenga ferwa el ka avale o lo watali posisi o lo wainga o tuar tatu sala o lo iele vaenga le ta o le change of transfer liability o lo na winga e ma fai onga e di ua le sala dea e aver kanga kasa o alenga ferwa ta avale I lea so lenga mo le sala o le meta ua ia e lo le sua for kanga kale e lo mo marfai ia masi telefoni a e lo se kwa kusi ku ia ko e se ta ua vaenga ona o faia o te fa mana tur vaenga le onga ia usala e kikia ru afekala usala a o le ta avale sa o fa tau e se wo ia ta a o le alu kanga kasui le ala mo mai sala vo io le pakala wala o uma pepa ona mafai lola I lengo kango ko li liu sala ia ko fa fo ia I kanga le ala na fai ai ia le ala o pe kanga ia nga sala ia le nga alu lalo mali liu wai lo malea male ona se por tavali manga kua o le sine me te ona mana tu le tunu pe o ke fo ia tu ia tu il taban pe ki fa ka o fo di kabali ai a fai te le suina le tavali I lalo lo suafa I lalo le tula fono e pulea o kavale se ia vanga na o sui change le ownership por tavali I lalo lo suafa onga umai le o le taimu o pulea ia e pule lo ele sa o vaenga la tia fo le e fa ale yango I la tunu aulo avea ma vaenga o tele ai sala te le molianga o le tunu ma ye fo vaenga wa makanga be vesele ku ula vaia o no o le uste ia vaenga I tu la fono ma le man malama le si la vaenga ta o le wa fa manatu mai te au pa o le taimi fo le o le o toi fa ngai le ta vale a o le I lesta la ina a o le fai e te tau wa na pe na le lima tala e ti register le ta vale ma tu pe no mo lo fale le toi fa ngai na a wa a le fai le melina e te toi lo toi le stala ai fai mai e ave recompliance ta o le ai au mai le pili fai le bele da o ko se me so fai le merna le taimi le nei se fe ai tupe ya se yo fo se taimi wo te fa ngai ma toi avo mo se tupe fai ai ala sa tu le ma se fe le fale ana yo e se furu male lua masina mai ile aso na mai le stala lo sa e se furu lua masina a o se furu ka vai ka a fai ora so mo January lenga mai le stala lo tabali e o akule aso mo January le sitau sanga e se so ai o fa salo ile tula fono ona toi fea lua ile ta valelea ma peona e ta ua wa yele vaenga fo ile wa ti register le ta vale o lona winga e ka kaunga koe ave I se company e koe si yaki o marika vale peor ka vale fo la fa sa mai fafo marika tila le ta ua recompliance peita yani a fai e malo le pepa lea pe masinga pe lua masinga pe koru masinga pe ungo masinga awa e koe mangua o woi
o ke lo manga e whatau i ser ta avale i me o ke manga o e whai. E ma whai ona e alu le whale meri e whai na whai lunga le o penga ta whai langi. Le vaenga le apala i me ka o le exemption. O le exemption la, e o atu le se fulu lua masina me whai na apala i ai. E ta ofi ai le stala o le ta avale a wangi i lapse pe a wangi i uma. O le valea, mo le sirifio le atunu, e le mawhai o nga e whea i er ka awale le valea. E ta umai le se fulu ma le lua masina le wa exempt taipo o ta ofi ai i a le stala o le ta avale. E le mawhai o nga whai er ka e nga whea le ta avale a wale la a whai nisi o vaenga. Ai a whai le ke manga ai koe kuru ka avale nunga la wala, nga olo walua, whai le warrant of fitness. Whaile le stala, koe live lepe, koe leilo pe por tātou tawani. O na olo to te le tātou o tunu ua mauna la tau ti ngaina. Te fururua māsinga ka lunga le se skala. Pia launa e taua, e koe a koe whaile pepa e whamerikana le vangana le Warrant of Fitness. O lai koe avere tāwale, koe revin pe recomply le tāwale. E te tilo i se vaenga, e lei lalo i fo o le lima se lau kāla. E o ai le lua afe kāla, e toi whai mai warvaenga lea, e ka kala ia kawo whai kokoa, e siaki le kāpeka, e siaki uma mea uma, si ka mai ele a, whale au ngaina. Olo nau inga. O vaenga e whaftailo e whamanatu ma le vaenga lea mo le tātou utunu, ina ia sila tutoa e whaasau ina nisi o selini, fo ima nisi o vaenga e ono mōli ai. Malo ta ua tele ia lea vaenga ua ta ngai ai. O le whawhaingo fie mara malama fo i le tino. Ia, ma o ai e lapata ia fo ia lātou whanau. Ia, e mise lava o le tātou whai mea tu. E ale upuna o le meo le procrastinate. Procrastinate, e whai mea tu, se o tai au. Ma whai ama toso atua ia, ma umi e ale vai aso. Ia ma le whai ia se mea ona o le tātaimi. Marira, whaftai. Lau fionga le li malu o le malo, whaftai tele mo lo sao. I vai aso uma, a wā le whafonga tāpua i le tunu. O le tula whonu whai e pui ai, o e mai listangata. Ai pui ai fwoi mai listangata. Mai ia, mana tua o le tau tilo atu i le tala le tau e whaisi fisui i o le tau le nei weekend mana nei vai aso. O le whautuanga le tātou tunu u tā pina u fuafuanga i fuafua i le tau. A whai e te sila fiele o saunga le mūlo ai ngai whemala ngai o no le tau whai se malo longa toi whai le spelenki. Mo lisi vai aso po lisi aso. Siaki e tātou tāwale whaamautino le lei ato tōtou tonga le tāwale tā awhia pa o salukimu o āwaenga o le tāwale mo saunga le mo ai le tā pena e whai malanga ese lua a whai ki sila fiolo o whaasā o ina e whai lua i lunga le tātou a wala ia i le te tauna e whai ki o mai malu koso o kako ka wale o na sā valilo le ainga. Mai o e lea e ave tāwale whaamone mole whaamautino le lei lava lau malo longa au e te tango fia e whala o whaasā ina mana le ava malos ma faifu spa o le pasese e mai se oi ia walwhainga malanga whamania le tua i rifufuanga le tātou tunu une nei e fiafi whape fo i le weekend o lo manei whamania fo i le tua i lau fionga sa vea ma le ainga ia whape fo i tātou wale se whaasala lau mana tua tātou nu mera maasani o tasi wala o mtanga luenga le leo i se wharam lau whafo se i lo tupu le teimine nei o tasi o lima wala o mtanga luenga le leo so lava se vaenga e le o se wharam lau whafo se ma lo o tasi tasi o valu Faiva e mawele to o ona whatau wa so lava se taimi i e tali o mana o ngai vaenga o le tūlafona e mai so lawa i ase tau mangalo la tali pa whai ui se vaenga o lau o nanga o le a wa ui lau sirisila sa mo lau whaafukanga tātou tue wheloa i le vai asa fōu i le lofo le tua manuia fōu i a whainga malolonga manuia sau ninga o la soa te ao sa pati la sa te awha pe fōu i le sa pe foi lo fionga sa via. Tātou tue whela i le lofo le tua. So i fō me manuia. So i fō ia manuia lo fionga, but ia fō le sapati a tai au, tiu te mawhai walo whilima o le mai a so fō, ai wha so i fō ia. Ia le nā Samoa, tawa lunga atuai, ia le talanoanga fō ima le fionga le li satini, le malu o le malo, ia o le tamali i o le tātou tunu o longa lue matautua i lea fō ima tanga luenga, tā ua tele mo le puipuinga o le saunga le mo i tātou uma, ia matanga tanu uma o New Zealand mai se o lunga nei au kilani o lo tātou nono foi ma papa au ai ia le tunu na o le toe whamanatu ia te oe o le tātou fan day o le vai aso le i le aso lua mo le tātou au uma i e lua le toa Samoa papena foi ma le fitu Samoa le au
Lakapiliki ata maita ia mali o ina i le Mount Albert Rugby League Club i Western Springs Road, Morningside. Ai o le tau le tu lai wha i le uli, se ia pa ia le tu lai ono. Whamanatu pe i a toe, vai aso lea, o le tātou au e taunu mai i le asonga fua. Aso sfuma le tolu le nā, o le masina le nei, o le si mai ngata ua tele. Tātou tickets, o so ni mai ai le tātou company e wha mamori, ma la foi tātou tupe i Samoa, Pacific Easy Money Transfer, ia, lo moa tātou tickets nai la i o Tara, le tātou la i o Tahuhu, ia ma le tātou la o le Pacific Easy Money Transfer i Mangele, tauranga whatau Mangele, mole atulanga whaftailo o fionga le saoli, tuala, pese tāta ma langi muli anga tele whai malo, Alan Stowers, ma le pulenga ma le au whainga luenga al Pacific Easy Money Transfer, pa pia fo le tātou moana rentals, o lo tu mai pia lona tau au, e fe soso ani ai. I so se me whai le atunu, ai mai se o malanga masi i mai a tātou au ta alo, ai mai se i le ngate le manu Samoa, ia wha pia nā fo i le tātou au le toa Samoa, ma le fetu Samoa, ma isi lava ta longa, ale atunu ma wha la puputonga, o lo o lato fe so ani tele iai whaftai. Ia, a alu e lafo lau tupe o le Pacific Easy Money Transfer, whaatau e malau ticket, na, maua ticket e valu sulima tā la, fitus fulima, onus fulima, tolu se fulima le tolu lima. O le ticket ta se lauma le lima tā la, e au fi ai tangata mātua e tolua, ia, ma tangata laiti, pos tupulanga fo le lunga to sfulua to sanga le matua ile package le na ya ma ya fo I fa manu nga ese I tu vaenga ese ole malai ya la yuna pe ese tau tatu tickets ya mana tua ya le tatu toa Samoa malona fa mo male fetu Samoa tatu o awa ola songa fo telo o lo le ya ipola le temi tonu mai le ia le whainga malanga mai Australia I au kilani nei ia o na pōle o le pō whaise malo longa aso lua le aso sfulu ma le wha ia o le a tātou whailoa ia I le atunu o atoa ia ma le au tāpuai ma le whetū teine la le lei o le whetū Samoa ia matama au le lei o le toa Samoa ia pei o na whaafonga fo I le atunu I le aso nafi o ma whaatala noa, ia ma se tasi o sui min star, po min star lango o le matanga luenga o ta alonga I Samoa, I le lakapiliki, ai le ngata po I lea, o ia le pelestedi le da, ai o se tasi fo ina tautua le tātou au, a le toa Samoa, I le tele o tausanga o mawai antu, o lea fo lau a vea o ia ma sui min star o ta alonga, ia mala nga alanga manuia ala manuia mala oa mo le fia o tangata mo le manuia o tangata sports and recreation le tofa ia fiu fa o le tale pore fasio vasa ile aso naf alwe mai mo ma fa fonga fo I le talnoanga maleta mali ia ma fa ftai tuai Pacific Easy Money Transfer malau o unanga ma le tutua ia Samoa, ia mai se fo I o tātou au tā aloma au e masi I mai I atunu o I whafo. Oh
mia ele samiti ata ai Faiva ai asi mai e te tali tonu ai Samoa le nei fai o e mosei o mitanga o e no olanga mana tua bea lau Samoa o na winga tau safia ua lau iloa so se mea e te aluai mana tua bea Samoa e o la mai ai Faiva ai asi mai e te tali tonu ai Samoa le nei fai o e mosei o mitanga o e no ola so o lana taulanga e mauta utia lauanga nua le mawai o ia tuapea lau Samoa o na winga tau safia ua lau iloa so se mea e te aluai mana tua pea Samoa e o la mai mana tua pea o Samoa ai Faiva ai asi mai e te tali tonu ai Samoa le nei fai o e mosei o mitanga o e no olanga ai Faiva ai asi mai e te tali tonu ai Samoa le nei fai o e mosei o mitanga o e no olanga down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes, oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell, so we are oil pele, que solo te fa maoni, i nei maolo taso o se io o i leoti, ai fefesi o loto ni o mao o li te iane wale taulau, fola vale follow only, oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes, oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell, e tinga lava, se ala naoa, o se lave mai, o se lotoa, ai uale mafai, ele manuel sopa, e tau o solava, ile mea poxa, oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes, oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Se ala naoa, o se lave
know, oh, where my darling goes. Oh, down the racing I know, down the river flows, down the racing I know, oh, kiss but never tell. Oh, down the racing I know, down the river flows, down the racing I know, oh, where my darling goes. Oh, down the racing I know, down the river flows, down the racing I know, oh, kiss but never tell. Down the racing I know, down the river flows, down the racing I know, oh, where my darling goes. Oh, down the racing I know, down the river flows, down the racing I know. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. E ole da, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā luenga e lea so wharaile le nei, mana ngā ngai fwoi Faiva o lea tunu, e amatawa lunga atua i le pora kalame mana whaapoponga o le oe ma le tūlafono. Ia pei o na, ia i le whonga o le tātou pora kalame, le whionga i le li satini, le li i malu o le malo. Tūmanu wao siki asiu, whaamuru atu i a te oe, le toi tali watu i mauta malawa, ia mai se fo i wanga ngai fo le la ai a mata ai fo i malau a sapati ale kale sia a sofitu i le dei fo i vaenga o le vai aso a tawalunga i ngā luenga ai a se e mai le sa o le tamaitai ati ia wa fo i se tato lipoti mai le tato faleta vale le Henderson Cars Katalo fatu ati malo le soifu benria, malo fo ile tawata il neiva yaso atoa, misia oe nafi li ati, malo le soifu benria. Ia malo soifu savea, ia langi mafia sewe lo fa peona, fa foina le tapo kalami, ia malo la nga lulue, ia o le so wala mla mafai, unga lue ngalenea, so io lo va i pele lo fo le tua. Ia o amale nai tua le sa ofisa, o manu ia mea umai, Ia, fesirigia fo e lau fionga le tausala. Le lei mea uma, manuia mea uma, le eise mea wha le tonu, ia ua tuli matai fo i ia mamate tuina mea tutupu le wha iunga le nei vai aso, ia meise le weekend, ma le aso pae o tamaiti o lo lumana. I sa o le lei. Ia, oa mai le tātou ofisa, e meise fo ia le tūlanga lo iai, ia le au danga le Henderson Cars. Ia whasai lawa sa le mo fasili, ia o se reporti atu i le tato ofisa nei, ia sa vai e pele le ngaso solo mai pea ma nga i mea le malu fo la tunu le nei aso a toa lava, ia o le ato e nai minute o na sapuni a loa le tato ofisa, ia ai o lo iai lava na ia tato ai ngalo whapea o na nga i mai pea, ia
e apalaini ala to savale io ana le sa fatino ina le telo sign up ia mai la loi Wellington ma la loi Napier Hamilton ia le sa fatino ina ala to sign up ia lo tu mule tu la lo le me lo fa peona ona no foi ia ona iso to ainga fo le fa peo ona o le ngalulu e ni so o taso officer ia fa uma ona fio ala so application ia ala so tonu ia ona maua mai fo ile o sale la so sanga le so ataiao ia to tele lava ia o le sa fa ia la so sign up ia o le sa nga i mai la lo Wellington ia ma la loi i Napier ma Hamilton ia o le sa fa tumuli e to officer le ne so aso malo whaftai o lo avel wha mo i la tau e malanga mau mai ia ona babe leo na tumuli ia ma avel ta balele a inga la tau ma le nganga fifia aso tai au te tala fo i ta uasa yo o le sa ia sa ole le ia la so tai au ia e sala ta so le tu la iva ia e sapuni le tu la lima ona e vaven sapuni sa so ona le su la sa ia fa pena fila ia la sa ia uma lo su tai au ia ona sala fo ile sa so le spulu ia sapuni le tu la fa ia ai o lo fa au pele au ona ngal hente sentas pe ama na va tu I le ono la fiafi ia se ia pa ia na le tu la suma tasina le po ia malo whaftai o le tato Facebook page le nao lo te tala pēr se o i le nā taimi le wawao nā nei ia sa le e sapuni lava le taso officer I le tulai lima I le taimi le tulai uno I le taimi masani ia lo ia lava taso officer lo whape ona Sofia ngalului ia se ia pa ia nā nei le tulai suma tasi ia la lava le taimi e vanoa I nā nei ia e talia tu lava lau wala au mai telefoni ia whape fo I lunga I taso Facebook page ia malo whaftai ta aua le talo sanga foi le tangata lo maua le benefiti pensiona ai mawhai o le whaamalusia lau application pe a whai eises tangata fo I whaingaluanga full time ia sa le sa ve ta ua tele tu langa le wa e ta ua ona so tele lava ona iso taso a inga o lo whape ona wala au mai ile o malama tele tu langa le ia a whai o lo whafunga mai au fia mana o misa palai savale nai te benefiti nai te pensiona ia e mana o mia lava tangsa full time e ta ua tele le tangsa full time ia o tangsa le e sawe join the application ia po tangsa le e sawe e sosoani ia te oele te benefiti ia mare tamama namle e tala le pensiona ia e mana o mia lava le tangata full time e le o se maso tulafono ia o ia inga lava o lo whapeona au mai finance ia e le o whapea le o talia ina o lea e talia ia e mana o mia le tangata full time ia e o whaasasi i le application ia o na pato a tali mai lea pe approve mai ele finance ele mawhai o na apalai na o se benefiti pe na o se po se pensiona e tau o na o whaatasi ia matangasa le full time ia o ia inga na o tangasa le benefiti ma le pensiona ia mo le malo la tunu o lo whapea o na fesiling ia pe le tulanga lea ia malo whaftai o nau manino au o whala ia ai sisi vaenga e pau ia tau ia a ole a mai le ta tuatusi ia ma le ta telefoni fo ia ele fa mai na le sapo kalame ia failoa le malo le tunu o le o tau no le sapo o ka fo o le tele la vota vale lo tau no ia taso youth o sositu ai ngā maru lava ia le wa uma ona modify le tele sa vale ia fa pena taso Toyota i8 fully sutasi suluan for Malenisa Navarro male ya o tasi sa vale na ia male selo taso sa vale iti po sedan ia taso SUV ia o lo o tele mano noa ia sa vale lo ia semine ia lo tau nu selo sa vale fo ia fa tasi taso referral taso cashback ia le maua taso cashback ma referral ia tasi sa vale lava lo fa pe ona apala ia le customer
I o tatou me alofa supena, ia a masama le afe tālanga I lunga, ia e fuafua lava le me alofa, I le tāwalo lofa peona apala I le customer. Ia o te iloa pauna o se wafa iloa te le nei taimele tāpo kalame. Ia tātou whiloa I fula so tai au. Ia o iolo o whiamana unise su soani, ia su mai I le masa ofisa nei, le tasi I wawha Cavendish Drive, ia pete wala au mai fo ia ati, le numera o Valselau. Fitita sasi, ia molo o whanau lau whafsaida wa sabia. Ia, malo whaftai mo ta maftanga le nei fo I vai aso, ta whiloa I le asua tai au, but wia tele ngā luenga o tutoe, tau whabae, o le nei a fiafi, ia e whasuifua ia, ia manuia le nei a fiafi, whasuifua ia. Ramani e sene la fiafi o lo whasu. Ia, lo whantu. O le tamaitai o ati, ia, ma le pulenga, le au whai ngā luenga, a le tātou whale tā vale, le Henderson Cars, I le salau Weavers Fu ma le wha Cavendish Drive I nā Papa Toitoe I Manukau, ia, po le lātou telefoni ve, ele ai se tutongi, o valu salau fitu tasi, o le ua luas fulma lima minute ua te aile I tu la e ono ia I tātou I au kilani New Zealand nei, te le lopo o whea le I tu langi o lo e iai o la fo I le I tu aso ma le taimi. Ia, ai whatalofa alo ia, le I ataua savea le ulua ia li I se yuli I a te oe, po whea o lo e alala ma papa au ai tawhai fi o le lalulangi. Ia, e o tu lava, le lima whatalofa I a te oe. Ia, ma wha wheiloa I fo I mo fo alo fatu. E le nei fo I a wauri o le aso whabreile I New Zealand. Ia, o le aso tofi le da I Hawaii, tutuila mamanua, Amerika. Ia maisi atunu o le lalulangi. Whatalo fatu wai, ma le nganga whaaloalo. Ia, ma o fo alo fatu. Pa ia mawalunga o le tātou atunu. Le tāwhatolu o le tātou vāna nofo a wā. Pa ia mamamalu wha le malo. Pa ia fo I mamamalu wha le anganu. Ia, ia mawalunga se vi inga. E mamoli e ala au na tofi. Le ngaluenga le tua I whata whaitaulanga e fia. E le ngata I lau whanua me ele o le tātou atunu. Pele I Samoa. Whapeda le nei atunu le Pasifika. Au se tālia maso se tafa o le lalurangi. Whatalofa I ate oe ma le au whai ngaluenga te tofi. Ta mama tina mātutua. Alo le soifua manuia. Whaftai fo I te talo. E la au tau fo I whanau no ngā manu a wale manuia o ainga e maise o alo matama whanau. I to tolu o le nei atunu. Ia awa e ala usu maala seu le tōtele. Ia e pei o nai tamam tina mātutua. O I lātou e se e le matila ma pō le whala. Ia so te itasi. Ia ma whaile te talo. Tāpua I ai o tau. Mo tau whaia mai I tātou uma. Whatalo whailunga o le api o fōlinga. Alo le soifo manuia Christina Tanvasa. Sunga le li toina o le kalesia e whakasā ma le pulenga I Kalihi, Hawaii. Whatalo whātu lau sunga. Reverend Elder Tine Tali Ngafa ma le whaletua I a moe. Ia whapea fwele no whaalo ma le ai ngāli I a mese le mamalu o le kalesia ma le pulenga. Whatalo whātu I a so o Fatasi and Maureen Tufele. O I la ue masani o na whatalo whamai I le pitonu o West Valley I Salt Lake City, Utah. A leo tu mawai atu. O lele ka whawhau mai I le whale niu I Amerika Samoa. Ia malo le malanga. A whai o malanga o nisi o tā whaonga mai vaivanga. Ia puipuia le saunga le mua le soifua. Mo fo lea mandoa ma lau e wheloa I atuai a inga. Wo me masani. Whatever ko so sola ai kia ia e so vatas ia le la o tatu ainga o mai tule manua fatalo fatu le atawa ia te oe ia ma fa mo lo manuia e o ina tatu no fo vala mala ia ai o tatu sanga tatu te wheloa iai o le I meli tatu te wheloa iai ia o le apio fōlinga o le social media ma upenga ta whailangi. Ia pa le telefoni, ia. Ia, ai whatalo whantu ia te oe. Whatalo whapitoa lava, whawhiloa I foi, mo whalo whantu lau whiwanga le li pārmia. Le malo tuto tasi o Samoa, filifilia, wala au wina, whaau wina. Lau whiwanga, Honorable Prime Minister of Samoa,
le fionga i le lauli le mali toa. Honorable, talo falava malo le soifo mduia, ia fa pe fo i le flitua ia tupea, nisi o tatu a inga, wome me masani, le lupe solo a fai fe au, ia me se fo i le mamalu o le atunu. E fiu ai ka fiu fiako ko wai le mawhaia. Ia ai whaftai i le fionga le li pāremia ona o lona lava lea masani ma lona lava lea fo i winga o le alofa i le atunu. Na te le tali tuali mai nai se tas. Ioi, e tali ma opo ma whaatalofa ma sapai. Whaatua ele le anga le leo le atunu. Ai mai se o ainga. Tāpo inga le nu, tāpo inga le tu malo a o Samoa a toa poto. O le nātou talo le nā. Se vanga nā ia risi a wuri i e whaile pāle mia mo lātou nifo tuli manu ma ki la moli o lātou papatua. Ale mea ia, so le, ku ia le mea alu o le ua, ma e alwhai ngā whilwhilinga le atunu. Ere, ko la ori, ere fiu ori. Ioi, patalo whai tātou ai ngai Australia, alo le soifo manuia, Brisbane, Sydney, ia, Western Australia in Perth, e o tātou ai ngai Hobart, i Tasmania, ia o tātou ai ngai Queensland, Victoria, Melbourne, New South Wales, Port Fairlava, o lafi fo isi Samoa ina, whatalo whatu i ate. Oe, whai mawiri i fo le kou a inga sole makau i fo ele mea ngā kou ke iai. Kalgoorlie, ia, fo iri Darwin, ia McCanns, wale ia se meo, Australia le o anga i le tōtele o tātou tangata. Le atu Asia, whatalo whatu leuso, ia the moose and the whaasoa i Malaysia. Malo so i fuamanwia o so whaftai fo i langolango mai. A luenga lo tātou tau wha manino ai le mato le vai. I upu whai o malo, ia me se fo i o issues, ma topics, subjects, mo mata upu e te tau o na malama i ai le atunu. A wau Samoa, e ata mamai. O le teibi ai malama i Samoa, i se mata upu, whai lo malana whai, unga le lei. Ioi, tā ua le nā. Ia, ai maseli i moose ma le nofo ese atu ai i nā, i le nā nofo anga i Malaysia. Ia mawa ai wha le lei, fuai po, mau se kenge Malaysia i nā, tau sia lo vai. O Franco City ala e, ma lole soifua paluef pole ai Elizabeth Thero, e alu le tu la, ai tango Shell tato por kalame. O wawa iatu la soana nafi le por kalame o le nganga i fo Faiva. I le tau fai sau i lunga o le tele o le mamalu o le atunu. Ea ona o le whaasilisilanga. Tā ua ma le whaapitoa, i le aso tai au. Ia o le amaua i se awanoa. Mo le teimi mua le nei mai le tele o tau sanga wa tuana iatu. Talu, ia ona le toe maua se mawhtanga ma le tofa po le sunga mulio o Andrew Evile Mawat. Ia o lela, e ta aloa tamo le uso. E le ngata o mulio o mai o ilo tofanga ilo mātou ainga. Ia, a o le tino fo ele nei o sāsi tangata, o stama masteini o le matua o le ainga sāsi tangata. Ia le nāla o te whai atu ai, ese le tā ua. Ile teimi na ma te ai ma le sunga mulio. Na whai i talana, ia alu lola o le lango mai o ile HRPP, tu le epa, ma li moni, ma i latu uma. Ia o sau fo ia ui o te tapena atu i ile sunga la uli al mari atoa. Ia lena, rara o tau sila ia i taunu unga. O whai ngā whiliwhilinga i o te atu le lua felus fumaltasi. Ia, whai atu ai maisi, whai ngā pānota la iti. Toe whai malaisi i whai ngā pānota telele nei. O lona winga. Ua whai ngā pānota la lua te tele. 2 general elections and 2 by-elections. A whatu whatasi la ua wha. Wha le lei. Ia whai ngā pānota. Ia, ua to ilalo mamalolo ile lai tu. Ia asisi ele fu o le manu malo. Ile si tu lea. Le la o tātou o mai ile vai tau ua mai a lea whai ngā pānota mal whai ngā whilwhiringa au tū lea sa
te atu nei le snap election, po se palota wha tope wha nati. E le I mā fauwina, a wā o lea sa tu ulawa, I le tausanga fau lua whenua sfumareono, e wha tino ai leisi whainga pānota ina ua maea, ne paia ingalon sfumalfitu, I le 5 tausanga. Yeah, unfortunately, but fortunately, Fast was able to come back and had a massive landslide victory over Tuleapa and HRPP. O le asura lea ataya. O le talanoanga ma le fitelenga ia molio. E talanoa I lea ia tatau. Talanoa I le tāua o le iloa e tai whaavasenga ma whaamau popo Samoa ua a ngai atunu I whafo. Ua lala ma papa au I atunu I whafo. Ua vea atunu I whafo mo lato ainga. O lato watinae, o lato ngā ruenga, o lato wafulilingi o lo sasaa tu le tabao ainga o Samoa. Le se senga le na. The international diaspora of Samoans all over the world. Na whai atu ela utala. Ai le ta itai e mawhai o na ia wha mau popoina. Ma tuu whaatasia la ngona o tangata o lo alala mpapa au I whafolanga o le marusi anga le na o le o I whaf. O le tamau a inga fo I le na. Ele whape whaatonu atu e tangata I whafole be whai le malo le ai. All we need is a little courtesy of being considerate of who we are and what we do from outside of Samoa. That's all we want. A little acknowledgement of who we are and what our contribution is to the economy of Samoa through international remittances. O tō whaafonga ia. Ana paula leo le tangata. A apa mai. Tango ma popo atu. Asa noa foi e atangia ai le whaalongo. Le malu, malona alofa ma le whaaloalo I tangata. And that's what I meant. Anyway, ai le whaatonua tua I whafo. A laisi le fia le le la uli, te le sao. E le tau fia mai fo e la uli, le ai ata tau o tangata e sauno ai se me ta upu e au fi ai, le vaenga whaapawhai, pe wha le leia tili ai le vaenga whaapawhai o le whaatutua I le atua Samoa watas. Ai o le sai la le tōwhai a morio. Ona, ua tau mi ai lona ai ata tau, tu ina tu ai, sana tu ua lalo, ita inga o le HRPP, maona taitai. Ai ta lea mai whafu. Drop kick mai whafu e la wali ina ia me se afo. Ilona ia lava brother-in-law. Ia leala le mongi. Ia leala na toi whalele ia ilo ma va nofo. Ma le uso moni lava. Ia mau whai atu iai. E le tau fie le ato sa vela wa ia tau e whao ngā aila upol kalame. Tate talanoa awa e le whapea na o le HRPP ea fia ea o fia fo I ma le whaatutua I le atua Samoa o tasi. O le au ngā o le whaasoa lea yang. E whaali e lea ia tatau. E whaasoa ai freedom of speech and freedom of expression. E le whapea e mana o ai e whaaleanga pe talepe ia se vānu nofo. Ai ia o ngā whautuanga matu o lalo ia itai. La tau te marama lama le lei ai. I la ngona ma fina ngalo, o mana onga, ia ma loto o tangata. O te whaaftai ai le sunga lauli al mare toa ma le fionga I le li pānabia, o le tō wha te tala, o le tō wha mapo ma le tō wha matua, e ma whai ai o na ia talia, la ngona o lona a inga, luas fu ma le ono o na a inga, I atu nuu ese o le lalolangi ma le kelope. O lātou la lango atu I le alofa male wha mau popoina o le vaenga whai ma le ainga o le whatutua I le atua Samoa o tasi. E la ngona ume tangata le nā la ngona. Ono o winga masani ia
o le fionga le li palemia ma le sunga le lauli al mali toa. Mātou te talo ina i vave ona whaafuisia lo manosi ato toa mai i la ufo i whautuanga. A o toa i le aso whapea o te tau ai ona fo i ai le i manosi le lei. A o le popole. Ioe. Ina ia toe nofo le lei, nisi whautuanga le lei, ma nisi tonga fitinga le lei mai ali fo mai. Ia ona whaato a toe fau malanga le ai o te matua i tali tolu ma le wha maoni. Ma le wha tuanga a to i le tō wha matua. A le fionga le li pāre mia. Whaato a whai eisa mea fau whapea. Ioe. Ua tō fia ni sui pāre mia se to alua i le teimietas. Ioe. Ese le tā ua o musmusunga le nganga pa ia. O lo ta iala ai ma lima ta ina ai. Le tō wha le fionga i le li i pāmia. Ia ma whai ai ia whai unga le lei. Ina ia awa nei tu ua i a tama le atunu. Tā ua le nā. Lenga moe li wha sea. Ia, ma lo le soi fuamanuia. Ronda Wright. Ia, wha pia fo i Rise Romeo Tango. Ia, ma lo le soi fuamanuia. O tau umalama lo anga i mai lunga le tātou por kalame. Wha tā lofa ia te oe. Ia, ele wha pia lea mana. Io, oe o a le a lau i nailo suafa. Ai ono le tātou teimi. Ia, whatalo whātu Sam si maile, ma lole soi fuamanuia, o la wama, maunga o tenga, talo whalava. Watching you from Alabama, it's 11:49 p.m. at night here. We're still watching you, Savia. Thank you for watching and keeping me company. O moe awa ngala, a ngafa, talo wha moe, lau fionga le whalitua le whawhingainga, Alo lava le soifomria, aftai le mafuta mai. Flying Star tau pa'u, talo whātu langa aia. Alo le soifomria. Ia, talo si o whaafonga mai le fionga ia patele. Paulo Ioane. Ia, ma whamanui atu fo i le atua. A whai o lo o iai pēa i Samoa. Ia, bo mo onga le lei mo lau fionga patele. Pe a whai e toi te liu mai. Pui, ma le saonga le mū, le whai ngā malanga, ma le lato i le ea. Ia, whatalo whatu fo i lo uso. Le fionga le saoli i tuala, tau wā, tau pa utino, ma le whaltua ia peka. Nā ia ngā i el tātou, tunu umambo i le tātou, pa i le ola le, malosi i le atau. O polonga leu pena, unasa, talo whalava malo le soifu mnuia, ia, whape fo i Franco Sili la ei, ia, o tofilau, sulu i fale ese, fia me, sipaya. Alo le soifu mnuia, whaftaile, mafuta mai. Lome tuitama, alo, whaftaile, angai mai, ia, o Air Zealand Custom Agency. Ia, talo Faiva, talo Fatu, ia, tau lo ngāndu rue i nā. E le malai malele. Ai mai se a fo i le au ako fo i le. Whapea ana ko ure o kilo kusis. I le kau oingo ako. Ka kongo actually e kele me ka uanga e mo solfango I ka e fo kongo ko me ngai fai. O baba ai isi footage na nisi o ngā lulu e meo malai valele. Ai mai se a kamai le ia le kago. So le peo le kau ingo ma ama la ngā ma amia lai fai. Ako aku I ako angi o le lisi piko. Se o tau alo lofa. Alo lofa le I mea tō tino o tanganta. Na e tapu e ato o tau I cameras. Ia mamaua mai ai. Ia nā fo I wha amtalanga. Mana ata wha noa noa ma le manuia. Ia ai momoli atu le wha malo ia te o tau ma le ngā luenga o lo tau wha tino. Tania finau, talo fa mluia tele le fiafi, o lo o mai mua mai I nai Wellington. William leo pepe, talo fa leo so pele, leo fionga tolo papa, I po leo fionga fo I leo pepe, ma lo le soifua manuia. Talo fa atu I le faltua ia roof, pa fai o laka ange ia oe leo pepe, o malili kolose,
Watching you from Tata to South. Good to know that we have some local people tuning in and watching us. Tofoi Papu, Papali I Sefita. Hello, let's say for Maria. Yeah, lei. Oi leo. Talofalo to a fide. Fortino Josefa. Hello, let's say for Maria. Ele meno whaangolongo mai I ana lena. Te le o mai loa la e le tūlanga o le tauvanga leo te whaalongolonga o tūne I ai o le tauvanga malu ma le tauvanga te tau. O le malu o le tū pāo te maitai. Ia whapea fo le langi te tau o le langi malo fie o le tū pāo li. O te le maua la le whasisilanga po le atonu le winga o le tauvanga leo. Pena o se tauvanga o mamanu, po se tauvanga fo lea ini tū manianga a I la tō e la e ina le malu o te maitai ia ma le la e o le te tau ali, le malo fie. Ilo walawa manatu. O le mele nei o le mele whaalinga te tau. Ia. Ta ilo iai a te o tau ai on o a o stangata o le matai, ma le matai e whaile te tau. Ma o lewa fo I ona tau si upu I a inga, ma maanu lama I le tātou tū ma le anga I whanua. O tele tanga te tau, tele ia whaalinga te tau ma malu o OMC ai, ma whaata oto tu la whono le whaatino ino nā mea, nā tau wanga. E le na o leo mai la e showcase le malu, ata mai tai, ma le pea, ali. Ai fua I lunga o to mai maanga waa, e whaatino e la tau wala I le malu o ta mai tai, pe o le sula tonga, ia po o le paluina o le awa, o tiu te wha le tū o ti nāma te mai tai te tono o sedu. A whaila oli, e leo mai nao na showcase o mamanu o le tatau. Ai tau wā e fua I le anga waa, I le launga, o le fola awa. E o a fo I fola o whaalolonga maululunga o sua. Tau te whia marama lapa o ai tangata ia I tua o le mea lea. A wā a whai na o le whaalinga lava o le malu. Male te tau ali. Ai le aiso na whaabae e fua I lunga mea ia. Ianga waa. Matiu te tau ave o le tangata ua tāle malu, ma le tangata ua tāle te tau. Ia na o le ilola ia lea po o whea o iai le li o e pui ai ia mea ia. Awa, e ono vevesi ai tangata. O whea le malu e au le lei, a whea le malu e le lei. A awai la le la whaamasino e le mea lea. O whea le pea e le lei. E mātangofi a whea le tatau. E le mātangofi a o ai o le a tutu manonofo e whaamasino mea ia. Mato I fo. E ono tupu mai ai ni vevesi mani whaale tonu. Awa o se ngā ruenga o le amatua whainga tā I tangata o le a whaamasino ina le mea lea. Lea la o te wala uli ai ia I la tau o lo o whaia komiti lea. I se tala noanga I lea sua tai au pe a whai isi telefoni ia po se swafa fo I o se tasi. Ina ia manino mamala malama ai e tā ua. No tala noa atu le mata upu lea. Leanga o le matai tausi upu, tausi tū maanga nuu, e tausi mea sina lea tunu ule dei. Eo e. O le matai whai upu. O le matai tū toto. O le matai e tupunga mai le a inga. O le lātou tū ma le anga lea. Mai le fia se lau tau sanga. Yo o iau ngata māma, ngata masi yo mai o mātou mātua, o mai a mātou le whanau tō tele. E le iasi se whaarua I tele noa e le iai le matu.
e le iai le tatau. O ia mātou whanau o whaasolo fo I laloro o le maai o le mata o le au. Ioe, alan la, a whai la o iele tō whama le whautanga, ia I lātou o lo whaatino le mea tau na whaamanino le asoa tai au. Bala au le telefonia le a tau sa vea le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. O le si meo no tu lai mai. O le awhetau wa I le vānu nofo le lei. O matai tufunga, mamatu o Faiva, lātou te whaatinoina, le ngā ruenga lea. O ile tufunga lima le lei, a o ile tufunga whaato ātān, whaato amatana, na si ima tau ave lana atu au, lana atu le aso nafi. E whawhea na whaatusa, mafuafua, mawhaamasino le ngā ruenga, a le nā tufunga, e tusa mana mamanu. Io e peo le nganga le nā, pe a whai inisi o whaafonga mai ina ia, whaafsota ile ia tau sa vea. Whaamanino ai le vala lea, ina ia tātou wō malamalama. Aua ne I tau valea ina ma whaatāsina, le tau wanga le nā. A tātou mea sina, tātou te whaame melo, ma lau vivilu iai. Io, le nā. O... No mai lola I lea. Wa o le sime tu lai me il melna. O le a lofa tu wai I le ngā ruenga a le autofunga. Tu lou sua ma lou whale lua, lau fionga tu lou wena. Ma isi foi a inga tāta tau o le atunu. Ma tu o Faiva ma utou a pisama, ma utou mea nai. Ma malu lo tau whale lua. Ioe, e tāua tele, tāua. Ioe, leanga a fuolo fo I ai. O nei ona po. Ia lea lau ese me whaingaluenga ma le ato au. Taipe o le fias fultau sanga, fast fultau sanga o tuanai. Na whao ngā ai no tau sisila le I au na whai mai nifo pua ama meo. Pona iwi. I le mata tupa ma le ma le au sa susunu ma tau au mai le au le nava le lama I le nava I te. Ia ma nei vai teimi. Ia. Wa upgrade ia mea whaingarwe. Ma le toe tā ina fōstanga tai se lama susunu. Tama fo lele te mana tau le lama sunu nai te whalongo vevela peo le punga I se meo se afi lero longo fo. E peo wa vele upgrade o mea whainga luenga. E nei wai tau. Wa peo wa wha maa a venga ima maa ile sau a le toa tele o I lato. Tu lau lava o tau matua o Faiva o ngā luenga. O le langi tatau ma le langi malo fia o le atunu. E nau tawa watula o telefoni. Taala pu e o manu G. Paulo. Mwhai ona wala o mai ai, ma wha manino mai le nā vāenga. Ai a whai fwoi a tele mana o e wha marmalama. Ia lelei, pule e o kou. A le nā wa watusi nā o lusful sene. A vea ma wha whautuanga fwoi. I le nā wha moe. William Lau Pepe, I'm looking forward to your guest tomorrow. So watch this space. A wau le tā ua mea le alo tea tai au. Ma le ftelenga ia mulio. O le ai ata tau. O le ata le noa ita inga. Leadership in question. Freedom of speech in question. Freedom of expression in question. Credibility of leadership. Integrity of leadership in question. Tu ufasili, ma ufasili ngia. Le ayata tau. And then, one of the most crucial points of this discussion is the contribution of the person. Le sau, ma le tamau a inga ma le afu li lingi o le tangata, malona sau ima tau,
I mea nei o vaenga whapawhai. Silingia le teitainga. And also the credibility of a new direction for a political party to move forward to. Silingia le teitainga ma seisi a la fua ni suinga ma li mea whapena e tatau na lima teitaina ai. A lisi fo I vaenga fsili. O fea o ta oto I ai le amana ia e ta I ma pati wha whai o Samoa o lo alalai for the international diaspora of Samoa outside of Samoa. How can we harvest and harness harvest and harness Ave fea na tātou sele mau au malu mai manongi o le lolo I le tō whā. Ia whapena fo I le sao I matau o Samoa lo alala I whafo. Ai o atu po loka o lako wa ia tau mal whaalinga o lātou langona. I se vaenga whawhai. So, ia matua wha maule le mai lo fusipa. O le tau le tu lai tasi. Taimi New Zealand tau. Ia, o le tātou spai loa. Ia, ma le tātou malo whaaloangia. I have a lot of respect for Murio. And so he does for me. And that's why it's simple and pretty easy to have this discussion and conversation around these issues. Anyway, tāua ile nā. Ne whatuina o se talanoanga. Ma se whasoa. E li po iai ma tā upu tāua nei. Anyway. Ia, e o lava le talanoa tai au. I le tulafono o le defamation law. O a test, o a wa inga e tau na wha maunia, o na whaato ai loa ai la e le ma mauti noa, e leo leo. Ua soli e le tangata lea, le mata upu lea, a o lea le time frame, mana tua oi le tula fono leo iai nei wa umana utala talatu mua mua. There are 3 to 4 tests that has to be proven before a complaint must be upheld ele defamation case. Ale mea lea sa ia le taimi mua lea. Walanga te tauan wha manino le mata upu lea. And also the Criminal Libel Act. Lea fia ai ele ngā te tustusinga ai whapena foi in terms of slander. Written defamation and slander defamation, the verbal abuse, and also the character assassination of a person. Tāua ia, tāua tele. Ioi. Nova ai ono talo whanava, I Samaeli Salevi, malole soifomanuia. Ia, whapena fo tulu mafono ese. Awa le mea le na, le si tula fono na, le na toi mai nei e tulepa. Au tosi sile a Donald Trump. Po atala le anga tangata e whai a Donald Trump, ma tustu singa a tangata e whai a Donald Trump, ele te tai atuli mai e Donald Trump, se si e. E whai se mea le anga, se si pe loka atu, se si po le ana. Le anga o le atu nu o le democratic process prevails. Au tātou. Ia wa tosi sila la ye. Toi ngā malusi anga le rena uu le lima o tule apa. Pale mia, toi minsta o leo leo. Nala fo lale nā. Nua whai ngō fia ia ia na ia. Whailan whātanunga po o aia ita ia. Loka mai. Amai loka. Nea la ule se pao ia ato I lātou. Ai mai se tule apa. Amai lātou ia o tino mātua le chapipi. Wa fefe lo le taimi le nei walanga leo o uli malua. Mau I whapea la uli I le tofi pale mia toi mau whapea le si ai le tofi o le minsta o leo leo. Fefe loa te I au a matana tau whai tusi mai. Tusi mai le Law Society, toi tusi mai toi o au mai I le Commonwealth Lawyers Association e o mea langolango la to me le whai.
It's good to learn and show concern about the legal framework. That Lauli, as a Prime Minister and also the Minister of Police, shall not intervene with police work. Nai manino lele, watali atu fo ima le fionga. Ile lo yesili. Woman sa no le fionga ile li parmia. Na te le fa lava se iota e tasi po se kone ma se teimi e tasi e winga. Ini su enga mani whainga e tau na whaatino ele ofisa o leo. Never. Tu sape u ulona lima le tofi parmia male minister. O leo. Nana mele uto fefe ne iai. Ma te i au feo soi ma whaali ai langona. A whai foi o tau manatu, ona o lea iai mō lianga whaasoli tu la whono whaasanga i le li parmia. A o ia o le tangata, o le defendant o lea tu e pui, ma te e atu i mō lianga. A o le foi e uu ma le tofi i minsta, a o le foi e te e atu i ni mō lianga, na au mai e leo whaasanga i ate ia. Ia le nala wangalo nimo lava i le atunu. Despite all these charges and court case pending, wangalo, the most fundamental basic legal right under the rule of law, everyone is innocent until proven guilty in the court of law. Yeah. Why are you so concerned now? Well, la tau te sila fia lelei, e ani me o tutupu mani mea whakena o anga i mai ai. Ai, o iai pea a lau mea. E le tau toi whatau tō wai se legal framework by the government, it's already there. The rule of law is there. And everybody has to abide by the rule of law. No one is above the law. O le vai taimi la lea. O le vai taimi o tulepa. Ia na, e whasini ia. Nā le tula whono na whai. Ia wā a whai atu nei e tulepa e leis. Tula whono na whai. Ia whai loa nei a ma le tula whono e pasi e nei e le palmene. Ia whamali e ina. Ia iai le tula whono e whamali e ina e le bele la whai. A ea lui kunwa iu. Fatalo fatulo uso ya Fetty Harder, ya male tua fine ya Linda Harder, ya fapena fo ia leuso ya George Senior Harder, male fale tua ya Rita Harder i pia i Samoa lo falongo longo mai, fatu au te i le aso na mai. Lai falongo longo mai i asio uso male tua fine. Baseman talo falava o lepa Malaysia. Ulu laupau talo falava, hello, MJ Maxwell, yeah, whapefo whawesi talo whawesi malo le soifua, Lucia Mika, leulua, Liki Fuatanga, talo falava, malo le soifua mluia, Giovanni Sauleola, malo le soifua whaftaile mafuta mai, ya, patufal tato por kalame na yam whaiwhai o na lama matali e mai ai. Money Milo watching you severe from Sydney, Australia. O Sayuri Maliotoa Sam Ripley watching you from San Francisco in California. Talo falava brother, malole se fomudua vaftaile. Mafuta mai. Kemi Motunga. Alo leva. Aftai fo ile mafuta mai. O Kalameli Salevi, Talofa, alon se fumanuia. Fameu fafanga, kokolo. Sale te Rafaele, Talofa Rafaele. Alo le se fumanuia. GD Hansel, alo le se fumanuia. O Tui Fo, ya, per foi ona fatalo fatu. Isia uo fa pele ele fionga atu yata kalameli ale baba tu fo ele a ko lele i Samoa le so te au mo real finga mlanga se ili ile numera ale
a le uso i a tele ai Roy i tutuila ina whaiona e anga i atu iai. Talo whai. E mori o sau e afu e sponsor ia se boxing match o se le telo. O ile la whawhitau i ma Canada. Ia wai kasi a wala e whelwa ia la nga pingi a fu e pesta matalasi i le knockout ai. Ia le na nai. Vincent, talo falava, J. Schmidt, malo le soifua o tolu falasi i la vea, talo falava, malo le soifua, siosi, funuti, malo, o le fasi silanga leo o taunu umai, i le tātou ofisa nei. Fasi silantu, i le awa tele ma le faa alo e tawai, ma o se fianga i a te o e faa leo i le fasi silanga leo. Ona, o le aso o lo ia i le wha moe i le taunu umai o le tātou au. O le au laka pi taito fitu le nei a le tātou nuu o sa fotu. Ioe, a leo le nāfoi. O le au laka pi a le tātou i tū malo, e le ngata o sa fotu o iei manase whape nāfoi i le anga i atu i lalo kawa i le mea o lo alalata i eiso alo ma le wha sa monga. Se iau o atu i masina fiafi, ia fa solo atua i lava i le fale lima ma le sanga ese o atu lava i o i le malai filongia e fio i le li pandemia io i sa sina wa a inga lua ma le fale tolu sa mali e toa ma sa tupua ma malu le fale tolu ia fa pe fo i le to fale ftelinga pa o a o le fa silanga tawu le nei o le malu o le tātou au a wā ia le fio le li o le tū sa o e whā ia whapea fo i le ainga sau malau le mamalu i le ati pōniu ma le whasau o tātou a inga o paolo mangafa mai afu lau toi se i o mai i pawa mama se i o mai a vāwa tula le whale pou whai sula mai ma le maota ma le malai finao ia le wao uma i ngā ngai whamonga le tas ia nai a fia ai manisi alo matama whanau ngā ngai whalua ngā ngai whamonga tolu tātou au la le nā sa foto le taito fitu o lea o le atau nuu mai i le isi tolu vai aso i le masino Novema ia o le tātou wala au lia whaapitoa le nā a wā ia le ta'alonga ma le ta'amilusanga le sailinga siampini o le ta'amilusanga taito fitu whaabao malo Marist International Sevens lea la whaia i aukilani nei. Sfiafianga sili nao na tāua o le maua ai o le avanoa o le tātou au malanga mai sa fotu ia mataunu mai i aukilani nei. Ia lea ua tawhai le fina ngalo i le sunga le whaafengainga o le tama whanau fōi, ia mai tātou umolo i le komiti. A le awhio anga o sa fotu, sa maunga, whapea fōi manase, se i o lava i o le malai whilongia i sa sina. O le a whai le tātou whono i le aso tōna i aso sfulma le valu. O le masina le nei o le novinga o le vai aso lea. A sina le nei o ke topa, o le tau le i tū lai se fulu, i le tai au, wa wala au whaaloalo tuai ma wa ele tō whaa i le sunga le whaawhengainga. To le for Reverend Larry Tupai Levea. Ina ia tātou au whanga poto i le tau se fulu le tai au. Se i tātou soa le pule, whaatalitali ai ia le tātou tali ngā malo i le taunu umai o le tātou aulo kapi tai tō fitu. O le tuatusi e whai ai, o le numera tasi ba tasi wha tolu Cavendish Drive i Papatoetoe. Ia, o le tā, o le tu lai sfulu tai au, asa sfuma le valu le astona. Ia, ta talo o tuai. Pa ia mawalunga
o wō mai masani o le tātou a inga atoa sala vea, o le au Schmidt, o le au Fido, o le au Smith, ioe, a fitu, tapusoa, o sa o wha, ma tātou a inga teito maalo tusa ma le fitalenga ia tau a sa, o lea ua poto mai le tātou au, ma o le a tau no mai, i le teito fitu le na amalis. Ai ei se isi e fia whafsotai, whafsotai ane le sunga a fiti alo i le o lua lua, tolu lua fitu, ono tasi ono. O lua lua, tolu lua fitu, ono tasi ono. Ia, po le whafsotai mai o nei le a taua pesta, e le telefoni o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Mai ue pe ana wha pe mtua mau popolele mai. Mantua le tātou whailo inga. Ale i tu malo sa fotu mamanase. Whaatalitali ai lo tātou sui lea ua manu malo mai le i tu malo. Mo le whaatutua i le tua Samoa ua tasima o ia foi. O lea ua avea masui minsta, po le minsta lango o le matanga luenga o tupe maua. Le tō wha i le ri o le tu, la vea lau a folasa, Paulo Ioane. Iana na. O le tau i le nā o ngā luenga le lei. O le tau i fo i le nā o le tātou ngā lue whatas. E lango, ia lo tātou sui lea ua tula i mai. Ia, le nā la, tātou whelo inga le nā, longo ane o tātou a inga, sa fotu. Ia, a mai se fo i o tātou paolo mga fasili lang tātou wheloa iai i le aso. Ia erwal vaso le o wha alawi lo atu, wha pena fo i le aso tai au. Ina ia wha manatu pea i atu. Oe, whatalofa i le tapaitai Veroneta Sione Ete, talofa lava, o Kolotita, lua whanemana. Alo, le soifu maria, matamata tu i Mount Arbet, talofa ya, o nai Mount Arbet Rugby League, o le vai asolua, o le tau le wha ile i tu la eono, i la fiafi. So from 4 to 6, that will be the fan day, but that will be the place that everybody is going to come and gather there to cheer up our Fetu Samoa and the Toa Samoa. Ne ngalo le no fuanga le na Mount Albert Rugby League Club, Western Springs Road, Morningside, Aukilani. I le tau le tu lai fai le fiafi. Ia fai kongo le kemi fa ua pisi a wala o lau ku ua onga mana vangalwea. Ia e fai mali e mai pelo sa. Fai loa i tamai tai o le tātou au le Fetu Samoa. Ia ma uso fo i o alo matama whanau le atudu o le ta alo ave le fu o le sa o le tonga ma le manu malo mo le toa Samoa. Can you imagine that feeling 3 years ago? Le lua felus fulmo le lua. E le matau tia o le taimina tātou wo o ai i le final. For the first time. Ia mana tua foi la wa leva na whawai mātina e le tātou manu Samoa. Ai le io ai se final. Ai ale tātou lakapiliki. E le mawhai lava. O na ngalo ia te au sa ilinga se leni na malanga mai ei su ama i nā tau le nā vai tau o atu lata i le sfulu 5 tau sanga wa tuanai. Sa sulu mai ai ma apa mai le sosoni e Samoa i lunga nei au kilani New Zealand. I sina se leni e whatau ai le ulua i tō ninga mua lava le tō Samoa. Nganga na model e le atou sa vea le ofu. Maleta mai tai o Cherise. Cherie Roach. Miss Samoa au kilani le taimi le na. Ia, sa tātou wheilua ia i fo i le ava usu. A maloi au kilani nei, i taunu mai o le tangaloa sua
I le nā mai tau ia whapea fo I tule tufunga Fritz. Ia malo lātou komiti. E le mawhaina ngalo le nāme. Tātou sailinga ngā tupe mua le nā. O le urua I tōni ngā mua fo I le nā le tō Samoa. MC aile I tau savea, pese aile I tau savea, o nā I nāmale I tau savea, o nā whātasi mpātele Father Michael Enderman. No follow ma Father Michael Enderman no fatu. O le la alu, la sola pātele. Kavla me la sola I pātele. Ave mai pātele wa one too much. Wa peo tau, wa fo lele, peo kau o ngā pāket. Hau fatu le pātele, e tele alu. E tele alu tusa pete o nā. Se I whaamanuia mō mai I a te au. O na o tu ua leo o ea. Ia na whapea nā lea na whai. Tali ia tele ai o tuilangi sai pele. Peter Fats ma I lato uma stama o Peter Fats whati lofa o whailangi le wholonga. Ia tua pātele whapea ma pe kaumi ngoi vore pe la kau kifa mai I swafo le alo ta mama le alo. Tu whaamanuia I a te oele I a savea. Wai rā resi awari I ua mama I uma sākari I a te au le pōl nan whaamanuia o nā ia o e pātele. I lero kau whai kifa uma a lea ma tu a maloki a ale mere ia. Whakasi wale la kufole whape te ite stangata. E la kulo kusire ingol kanga kai lunga la upolkui. Kusi e ma fōlinga o kanga kusi malonga ingoanga. Inga sauro le ma kua ka ku I lau por ku. I sa maeli sa le vi, alo, soi fumaruia. Whaftai de mafuta mai. Human someone, I le ingo le sau e for human someone la tauia. But to me, my own opinion, I still don't what? Le ai la maria talo fatu le te lenga molio after le mafuta mai le onanga mele tutua ale su fonga o Samoa ile nei foi aso fareide o tawa lunga ye tu te me Faiva manga ngai foi nga luenga le tunu fa malo le nga lue tunu mo fono langa le sa talo lava fele me o lo mafuta mai I nai sata puala. Patalofa ya sa meme loa. Talofa to you from Honolulu. Aloha to you as well. Sa meme John Reed watching you from Arlington, Texas. Ya na talofa malolo se fomuia Mona Pula sila namuali talofa lava famaya Mona. Talofa Savea Malol Soifu Maria Laufionga, Maria Telil Porkalame, watching you from Salt Lake City. Love and blessings likewise to you as well. Stella's Maleko Taupa U Talofaila Utofa Fine. Malol Soifu Maria Laufionga Falnauti, Yapo Laufionga for Imuliang Tele. Talofa to Lefionga Ilmatua Faiva. To Lowena Mareko Taupa U Palea. Alo le soifu maria, alo fo I ngā rurue. I lau tau Faiva, lo whai foi langi tatau, ma langi malo fio le tuno. Ia whapena fo I le tāpua inga le mea na I tāhua. I lau tau fine. Na muli angatele, ia po le fionga fo ia whale na onti. Whatalo whatu le tātou porklame. Ia whatalo whatu fo I nisi o lo o tāu lia le whala ono o le whai foi no le langi tau ma le langi malo fia I lau fionga tula wena Mareko alo le whai o le Faiva Belinda Kuinise Walotu it's 9:42 p.m. here in Hesperia, California. Solomona le asi talo falava falongolongo atu ma kariea ko fo le mako ai ngai mangele yo Ruta talo falava Elijah Tuivaiti o le taimi o le tātou interview la soa te ao ma le tō whai a muri o e vile Andrew Mowat o le tau le tasi taimi
Lena, Joseph Lavert, Lava, please program so that many people can at the same time. Well, tell you about Putato Telenoi, Tato Tetalie. Ya ai elenga ta Lena. Tawa uina mai ai, ni mea lelei mani le sono lelei, mole anga I luma. Ya, o tātou malama lama I lea, ele mafu anga e lei ona tutupu mea. Ele tasi ai le mata upulea ale Samoa and the letter to Laoli and also cabinet and the attorney general o tō pinga lava ia wha cabinet. Ele ia ina e saputonga. Ele ia ina fo ele Law Society of Samoa. Tau na wha maninu wha malama tuai pēr wha pēna ina ia nofo sila fia ai ele tātou wa tunu ia mai lātou fōi. Ele o ngā ruenga umaro whai le Law Society o le lātou tiute ma le matawha ioi le dai pēwhana o whai atu. E ala no te i ai i le teimi o wha oso mai le tusi le nei. O le teimi ina ua maa e a le wha masinonga o pulea I lo pati atila. Found guilty in the court of law, the district court found guilty to la o le fa se a upenga e fa o ai to o tu ngā I se istangata. Ona whaapela ia lea, ai ole a wha mawai, na lea iei se whaasalanga e whai iai. Ai li wha mawai, pepelo fole nā mea, swearing an assigned affidavit, testimony. Walua tu la whanu o soli le te metas. Ai li kia iei tu lepa. Ave le bata upu lote tolo al pale mene le tau na whai ai se mea whapea. O la e sau le whawai. Whēla na iai le Law Society le teimile da. Damen tau le tusi e atu la e pa mai whai ai. Pe ave se tusi le whonftalai, ave le tusi. Whailo tusi le whono. Ave le tusi le loia sili. Ma le tusi mai ate o tau le Law Society e Samoa. Tu le e pa. Le tu la fono fa vai na le la soli. Nei se mea, a le na fai ale fai unga. E fai mai e le parlemene le toi fa fai ngā luenga. And reinstate Fepulea I Atila Ropati as the president of the Lands Entitled Court of Samoa. O to vavaie. O kousi de sila la ye. Ai lalo le tu la fono fa vai. E lea nga waa I ai le Palestine, o le wha msinonga whanua maswafa, I se tu ai ngā treatment wha pea e wha o ngā se ai and abuse the power of parliamentary privilege. Ua na o wha masino le wha msinonga Supreme Court wha msinonga maulunga. Ai la le wha ia le mea lea. O tosi sila la ye what kind of legal framework you're asking for. Leo matua influence lava I. Intervene I le palemia wha o ngā se le palemene e o mai le tai au nei e le I whaiawa I lava satusi au tau ia. The Samoa Law Society e wha atea pe wha sala ai ma ave ese le laisene the practice license as a lawyer for Whepulea I atila. O tau se sila il mea lei ona whai atu tangata il mata upule. What have you done now? Ne whato a pale mai. A lela o whio soi lote il mata upule. E lela o toi langa mai ma mata upule ya Whepulea. Lea la wata ute no whanof. Lea ngā lue afpulea ia ma wha ngālo na.
Nothing has been done, nothing has been said, no letter to warn these people. Nah. Ele se le tala na le avatu. At the taula, you know, the Law Society has to and needs to be reminded of that incident. If I le lato fufwang. Ole vai asole nei. Na tatala lo ai le fa'lawi loa ale ofisa leo. It has been long overdue. Why wasn't it done years and years ago? The drug and narcotics problem started way beyond 15, 20 years ago. And it's getting worse at its time. It's getting worse right now. Alefato a lonchul vai asolene. The fa'alawi law to say no to drugs. It's nice. O te lango ina. Ai ua whaia tolu lava i le taimi e tā walunga ai. Tiu te mawhaiva o le whatalenga ia au pau. Longo I tino Filippo. A vea fo le nei awa noa ma le nei lau lau. O te whapai malu o tuai. I lau fionga sa vea ma komisina langa lau sa moni. O lei atou sa vea whatalenga ia au pau. O lona tō. E li poi ai whatasi mafuti upu o le whalemanono ai a le tō whā o li. Au pa, malo le toa. Malo foi fai o le Faiva. O ani fa le tonu I futia o alu ma futia o sola. E mo mua o na o avatu masu atu vai malu I puenga. Fa fitai I lau tautua I le atano. Mai o te tonu foi. La fa pena la ngona o tātou te tai. Fa fitai tautua tanu. Whaftai lava papale. Whaftai ono sai. Talo whai. Ua whata oto mai le whaalawi loa tā ua lea I le nei vai aso. A o lea ua I uai taimi o lau tautua. Ia. Whatutua I le tua o ai se tasi o le awhili mai lo tātou. I to tonu o le ofisa o leo. E a vea ma komisina o le numanai. Ia, tātou whātutua I ai. O le am whai o na wha wau lea ngā luenga le lei, ma lea moi mitinga le lei I lau whatalenga. I le tō o le ainga I le tai. Talenga pau. Well done. Whangalo nisi mea. Te lea wano ma whai tutoa le lei e toi te tala I le atua mo lau tō wha. Po lau sunga fōi. A ia manatua ngā ruenga le lei a lau fionga sa whatino. E le mwhai ona ngā uia seisi tangata ngā ruenga le lei ma le tautua le lei a seisi tangata sa whai sei vanga nā. Seisi tangata e le angalona mā fau. E o mai and take credit of somebody who was there before and started the initiative. O le tātou tiute me le matawha ioi le teimi le nei a o tu ua e a o paau le matanga luenga wha wau e tātou ma o tau nā o lo iai ngā luenga le lei ma le moe mitinga. E tā ua. Tā ua tele. Cabinet ends police commissioner's contract awa paau lango I tino Filippo today. We want to thank you for the wonderful service rendered to the people of Samoa as a police constable
as an inspector, as a superintendent, as a police deputy commissioner, and finally to the pedestal and serving as a real commissioner for the police department of Samoa. We are Faiva, we are Foila Sanga, and we wish you well in all other endeavors in your life. We are Teleri o Pau. Vasole, Lua Vas to Luaya, au Yai, o le Fatautonga. Au Savali Tua, Savali Mai, le Fionga, ile Rikomsina. Mafosi Mawang, Kisi Mai Mo, Kisi Atu Yai. Ma fata lofa, ma talie, ma fifia wa. E vavala lata tele lo mato, so tanga ma. Ma le fionga le li. Ai le whapea. E whaalawe labe ai, i ona tiute, ma ngā luanga whaaleo leo e te tau na whai. Ewa. Nā o tala o le fia, ma tala o le nganga whaafetai. Ja. Manui au Faiva, ma ia sanga iane ai o le tai. E le ngate la o fionga e whapena fōi, lea o le amalo lo retire, a o outou uma o lo o tautuaina. Le mamalu o Samoa e taubalantu o le ofuina o le tōnginga le nā, o le malu a papa o Samoa, e sulu whai atu iai, a wale pui puinga le tu la fono, ma le saonga le mua, tangata uma o le tunu. Le na. A talo fatu, ia Belinda, aloli Belinda, ma aloli si fumria, Solomona Leasi, Johnny Finau, Josefo Levea, ia whapefo ia i la mutu o Samoa. Talo whalawa i la mutu o Samoa, ko oka fo i kou whainga, ma kou kipinga, sorry. Mai tala sa vea ya malol nga le matou te kali ma baka aku i vaiala ya fa talo fatu le tatu nu i vaiala atu le pa ia maulunga o ali itai o le tatu nu wale patu ya fa perfo ile mauta ma le malai i tapu o tota malu fo ile no foi tu ainga ile nai tu vai o fuata alo le soifua manria ya tau wala o va ku le iskele la mu ko fa si ko kede la wali e fa yele all right maloli la mutu Samoa, keep up the good work, the fun loving times, and you know your editing skills is amazing, you know malo fa tai to anga la o mai lunga me ye la o wono lua telea talo falava alo soifu mria afa esel new o mai mo mai tato por kalame mai i lauli i le tu malo vai mongol tas fa talo fatu alo soifu afa ese o tila senoti alo fa tai le mafuta mai tu falta to por kalame la wal want to le tatu ta mai malo longa pupu lava a lungo le avola tele fa mai wala vale tas ave ta vale bo to uma o ave pasi ave loli ave kuria le uso ya au male lana kuria ya va per foi la pasi bela ave loli fa talo fatu ya aile me fai ona ngalo faiva le vate tea le faiva na fai ai e fai e pailate ma kapiteni o le au avalele o alo mata mawhanau o Samoa ia ma le Pasifika ma so stanga ta e fai le Faiva e te tau na tātou whaamu ia iai ona o le tomai a o uina whaapitoa maanga waa e whaafoe ai ia le mele waalele e alu le wātetea ia you're here today, gone tomorrow, and landed at Faleolo International Airport through the skills of our pilots and captains and those that work in the cabin crew. And
in-flight services, whatalo whawapitoa ele ngata I tātou pailate ma tātou kapteni a o le uso pele o le toa whaia whaalawelawe e lama puni. Captain, talofa lava, and also saying hi to your lovely wife, Ruby. Yamoto ubalava lo whaia le Faiva. Hei se teimi tātou whiloa I fōi ma. Ma... Fai se ma whana stas. Po se ma walenga le la sau. Fai se ma lulus kasi walenga le la sau. Whamaile tala o ma whaunga ma saafia whinga ale te maloa. President Thomas Jefferson o le Palestine lon tolu le nao le malo tele o Amerika. Tele o tau sanga o tuanai. Whamaile na tala. Listen very carefully. One idiot is just one idiot. Two idiots are just two idiots. But 10,000 idiots are a political party. Ai whamesa vea, wa lava le idiots e tasi lungo le ala tele, wai lua vale e lungo le awala. Ia palo mafusu anga vale e lungo le awala. I want to read another one, another beautiful quote from one of the most cleverest, smartest presidents ever in the history of the United States. President Thomas Jefferson, the third president of the United States, my arrogance is a trait, and that trait is only losers have. Arrogance is a trait only losers have. Te o motanga fa Samoa tulaina. Ai to sawi lalo malisi kota le toina ale Palestine. Ai foi sa yese mea sa faya inai. Ise tauwanga po se mea fa pena. Famailan tala. But only sore losers that are making excuses, but winners are making history. Yes, so what so la yele ko fa bakala ku le mele na. Ala no popo. Pesele fa mabia twai ya te oi ya saunga le bu I lunga le au le tele. Yeah, man, just just want to say a couple things. Hallelujah, what a mighty God, you made a way for me, you made a way for me, no one like you, wonderful.
Ia, o nai whawhiawhianga sui whiwhiloi nā o le fiafi. Ia, mai le au talavau a Nasareta Samoa i New Zealand. Ia, e whaamuruia atuai le ngā Gagaifo. Faiva o le atunu ui le nei fo i aspareile. Tā walunga i ai. Ia, ngā luenga o le nei vai aso. Ito whaitaua, from President Thomas Jefferson, o le Palestine numero tolu lea, o le whaasolonga mai o le taimina tuto o tasi ele malo Amerika, ma whaulo na whawai. Whawai, arrogance is a trait. O le winga te te ma le whaamalo. O se mea pe e fōlinga mai na whanau mai ma stangata. Na o I la tau e whaia ina. Only losers have it. Na o tangata whaia ina ma malolo ma to I lalo. E mau ai le winga lea. O na saulola I leo leisiana fola sanga le. My losers that are making excuses, but winners are making history. So stangata lava I le tā pena se mea ai whaia ina ma malolo ai. Nā te sa ili lava ni whainga e tu wai ai I seisi ona na te le talia ina le whaia ina. Ai o e ua manu malo, ua wha mauina o lato ingoa I le tala wha solopito. You know, for e mai mawhau iai. Foods for thoughts, o mea ai, ia, e whawhanga ai le mawhau. Ia, o na o mai leo la talanoa, o te whaaftai I le atunu, o le nei vai aso o tātou, tāwalunga ai fo I tiuta ma Faiva ma sani, mai le asunga fua sa I o le aso whareile. Tuli matai ma mata I tuina le tātou pola kalambe o le tāno awa I le aso a taiao, ma le tātou ma lo whaaloa lungia. Le tō wha I amulio, le tamo o sa le whao ma le whale atua, le tama loto whanga, le tama sale valasi, ia o le a tātou whilo ai, le tau le tasi le asoa taiao. Manu te leina Faiva o le atunu, sanga iane ai o le tai, I le sifi pō, I le pō anane, I whaaftai lau whaalalo, ma lau mai mō, ma lau sila sila. Ia ma lau whina ngalo foi, I lunga o le tātou apio whoringa, whapea foi, ia le tātou YouTube channel. Lau fionga I le li paramia lango malu tau tonga, ma malo longa o le nei pō. Mui moi ai se teimi o mumua, tātou asiasi atu fo I ma whelo ai. Ai atu mau, lau whatu tua I le tua, o lo te talo lau atunu mo oe, lau ainga ma lau I tu malo lau e kalesia o wō mai masani. Whape nā foi. O lo te talo atu ma whaamni atu le fionga le teitei whono le whono ma malu fau tua Samoa. Le fionga I ato filau Ted Stanley. Ia ma le lau. Mai se foi. Lo tātou te tai le fionga I le konsula le malo tuto tasi Samoa ma le faltua ma lona uwa ai le maut Samoa. Whapea foi se nganga u te talitonu o lo o iai. I le fionga. I le komisina po le hai komisi foi o le malo Samoa I le laumua I Wellingtone. Le fionga ia awhamasanga tole foa whamatala. Whamangalo se leo o le atou se vea, whawhoi mai a upu I atea. Ke le ale vai le ngā kai le vai le moku la poko langa o la kua kongi I ai le ka ngā mea. Nai ta mamti nā mātua. Ia manuia tele o tau, tātou whiloa I fo I le aso tai aoro. Ia le ta mamatua. Ia au mua ave whapea fo Ia le tina, ia au auna, le nofo alo ma le ai ngā lii. Ia, whapea nā fo I se langona. Manuia tele, le nei a fiafi. Lea o tātou se mai. To es fun ma le 5 minute o Natale o le I tu lai fitu. Lea o tau nuu le sāfo lau. O le sunga ia sau, seu si ufanua. O ia le nā. O le tātou ave pasi o le va moe. I rei ma seisi ko ngia so ngā pasisi. Eo fua. Malawa ka koule. I le pasi ngā sau. O le pese o le nofo tō tasi. Whamanuia tua le tina matua i awa. Vai tupu sa tu sia le nei pese ai fa leo ina mausu ina le atau sevia ia o le nofto tasi e lofa tua ia tu e felai
E na au ale ata tu tau nu ila so tae ma palu fa le ava lau mo mori po le tae le tano ava le so tae le tau le tu las for ma lua. Lo fatele mo oi soifua ma ia manuia. Foto atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le alo fahi mo oe wa pei o se